जाऊन नसलो शब्द मनीस जालो है वेळा काळापूर्वी शब्द असलो शब्द देवासो वे आसलो शब्द सुदेव जाऊन असलो शब्द मनीस जालो जेजू 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 कितलो वरतो मोग मोजो जेजू 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 तुझे वरवी जालो बाचाव जेजू हे जेजू 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 कितलो वरतो मोग मोजो जेजू 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 तुझे वरवी जालो बाचाव जेजू Hey, Jesu, Jesu, Jesu. Yeah. Kitlo to mogu tuka mozo Jesu. Jesu, 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 Jesu. तुझे वरवी झालो बाचाव जेजू सुरविलो आदाव देवा काविदे झालो देवा काविदे जाऊन तो पातकांत पडलो पातकांत पडून तो आत्म्यांत मेलो मनशाकुळ मोरोंक तो कारण जालो सुरविलो आदाव देवा काविदे झालो देवा काविदे जाऊन तो पातकांत पडलो पातकांत पडून तो आत्म्यांत मेलो मनशाकुळ मोरोंक तो कारण जालो हे जेजू 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 हे कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू हे जेजू 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 तुझे वरवी जालो बाचाव जेजू हे जेजू 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 कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू हे जेजू 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 तुझे वरवी जालो बाचाव जेजू मोरये मायेन शब्द स्वीकार केलो शब्द तिच्या कुशव्यांत मोनी जालो स्त्रियां भितर सदैव ती जावंक पावली आमच्या सोम्याची ती आवय जाली हे मोरये मायेन शब्द स्वीकार केलो शब्द तिच्या कुशव्यांत मोनी जालो स्त्रियां भितर सदैव जावंक पावली आमच्या सोम्याची ती आवय जाली हे जेजू 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 कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू हे जेजू 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 तुझे वरवी जालो बाचाव जेजू हे जेजू 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 हे कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू हे जेजू 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 हे तुझे वरवी जालो बाचाव जेजू देवान संसाराचो असैमो केलो आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत मानतेल्या हरी एकल्याचो सोमी सडवोंडार देव तो जालो हे देवान संसाराचो असैमो केलो आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो हे ताका सत मानतेल्या हरी एकल्याचो सोमी सडवोंडार देव तो जालो हे जेजू 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 हे कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू हे जेजू 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 हे तुझे वरवी जालो बाचाव जेजू हे जेजू 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 कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू हे जेजू 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 तुझे वरवी जालो बाचाव जेजू तुझे वरवी जालो बाचाव जेजू तुझे वरवी जालो बाचाव जेजू प्रेज गॉड गॉड हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड प्रेज गॉड मगाच्यानो थोडी अनाउन्समेंट आसात ह्या परी आमची मुखली रेतेर येवच्या महिन्याची 17 तारीखेर सुरू जाता वस्ते रिती जावन आसा 20 तारीखे म्हणसर पूण ह्या रेती रेवेशांत थोड्यो संगत्यो आमकां सांगूंक आसात
आमची 17 तारीखेर रितीर जाता. जर तर तुम्ही ह्या रितीर एक अटेंड जायचे तर तुम्ही हरी एकल्यानी सकाळी हांगा येवन अटेंड जायचे. जर पयस जावन कोण येता तांकां 17च्या पयले येयचे तर दया करून हांगा इन्फॉर्म करीचे. सिस्टर अनिताक या कॉल करून तुम्ही इन्फॉर्म करीचे. ते दळा मात तुमकां हांगा ताच्या पयल्या दिसाची अरेंजमेंट करूंक जाता. तशेंच रितेर आखेर जाल्या उपरांत आज दनपरां 1 वरार मुक्त जाता. हरी एक सडावात दनपरां 1 वरां मुक्त जाता. 4 वरां पयले तुमी हांगा जावन भायर वचूंक आसा. जर तर तुमकां लेट आसा ट्रेन राती या जाल्यार तेय तुमी हांगा इन्फॉर्म करची गरज जावन आसा. जर तर तुमी करना जाल्यार आमकां कळी जायना, नाजाल्यार कित्याक मुखल्याक समस्या कारण जातले. त्या देखून एक उडासाक दवरा. आनी मुखले आमचे हरी एका शुक्राराचे रितीर एका दिसाची परवा 30 तारीखेर आसा. ती ल्हान ओलांत आसतली तुमकां कळीत आसा. हरी एका शुक्रारा सकाळी 9:30 जावन 4 वरां म्हणसर. सांगातास आमचे झूम मिटींग आता नवी ID आयल्या. जाय जाल्यार तुम्ही बरोवन काडून घेया. झूम ID नंबर 9137245521. ग्रुपार कोण आसा तांकां आमी लिंक धाडटले हांव. हरी एका दिसा सोमारा जावन ब्रेस्तारा पर्यंत राती ID नंबर 9137245521 ID नंबर. ओके, तुम्ही ग्रुपार असल्यार तुमकां ते लिंक आमी धाडटा हांव. आनी हरी एका दिसा सोमारा जावन ब्रेस्तारा पर्यंत रातीक 8:45 जावन 10 वरां म्हणसर सडावात आसता. जर तर ब्रदर जॉइन जाल्यार इल्लें लेट जावं की पुरो टायम उडास दवरा. आनी हरी एका शुक्रार दीस आमची झूम आसना. कित्याक म्हळ्यार हांगा सकाळी रेतीर आसता 10 जावन 9:30 जावन 4 वरां म्हणसर. आनी हरी एका सोनवारा सेम टायम 8:45 जावन लगभग 10 वरां म्हणसर बसाच्या देण्यांनी आनी गरजवण्याचे मागणे आसता. सांगातास हरी एक आमचे चॅनल आसा कोंकणी HIJCIM म्हणून कोंकणी. दया करून हेतून सबस्क्रायब करा. तुमकां हरी एक व्हिडिओ हेतून येता. सांगातात FIJCM आसा, मागीर गोवा आसा, इन्फो आसा. तुमकां खंयच्या लँग्वेजीर जाय हरी एक आसा. ही आमची कोंकणी जावन आसा. सांगातास गोवाची रितीर दुसऱ्या हप्त्यांत सुरू जाता. आनी सांगातास बॉम्बेची पयल्या हप्त्यांत रितीर तेंची वस्ते रितीर पयल्या हप्त्यांत स्टार्ट जाता. आनी कोणाक जर तर वायट बूक जाय हेतून बसवण्याच्यो मागण्याच्यो बूक आसात, हे धर्मार्थ जावन आसात. तुमी हांगा येवन एकल्यान एक कॉपी लेखार उरयेत. तुमकां गरज आसल्या वरा, गरज म्हणून खंडिताचे उपकारा पडटले जाल्यार तुमी वांटियेत एकामेका. हांगा असल्यांक सकला वांटा जाल्यार प्रेज गॉड वांटा दिशीन. ओके, आनी ओके ब्रदर प्रेज गॉड विच इज वन. सांगातास कोण हांगा रावता दया करून तुमच्या आधार कार्डाची कॉपी या तुम्ही मोबायलार व्हॉट्सअप करून धाडयेत. सिस्टर आनी नंबर आसा तुमच्या लागीं. दया करून हें गरजेचें जावन आसा वस्ते रितीरे वेळार. प्लीज प्रेज गॉड. Praise the Lord. Praise Thank you, God. Jesus. Hallelujah. हालेलुया. So those who are coming for the retreat next time, those who are staying inside in this place, you have to give your Aadhaar card copy while you are coming over here. Okay? आता कोण मुखार रेतीर घेता आणि कोण हांगा रावता दया करून तुमच्या आधार कार्डाची कॉपी तुम्ही हांगा येवन दिवची. प्रेज गॉड. It is a mandatory. ओपर व्हॉट्सअपार जाता, कॉपी असल्यार जाता. Once you have given, it's okay. फ्रायडे ना, ओनली वस्ते शिबिर. Only those who are staying, हांगा रावतात, प्रत्येक जाण coming and रावतात. going, no need. येतल्यांक ना, खाली रावून करतल्यांक. Those who are staying using the dormitory, you have to give the ID card. कोण हांगा रातीक रावतात तांणी मात्र Listen. येवन येतल्यांक गरज You ना. listen here, all the. That's the. You know what the problems we are facing in our life. This is what happens. We don't listen what God is talking to us. We talk in between and we miss the mark. कितें समस्या म्हळ्यार आमी समाज जीत दिवन आयकना, देव कितें सांगता तें आमी आयकना, त्या देखून आमकां गोंधळ जातात. It is a mandatory from the government that those who are using the staying facilities in this place, you have to give the ID card, Xerox copy. कित्याक हे गव्हर्मेंटा जावन जो रुल्स आसा, कोण हांगा रावतात
प्रत्येक जाऊन रावतात रावून 4 दिसाची रेतीर करतात तांणी तांचे आधार कार्ड कॉपी या हांगा दिवची गरजेचे जावन आसा. Okay? No doubt in that. Those who are coming and going, no need. कोण येऊन सकाळी येऊन संजे राता गरज ना. ओके, प्रेज गॉड. And people are not allowed to come for next month, you announce, right? या 17 to 20. या या 17th morning, you are allowed to come into this venue. पूर्व आमची येऊनच्या महिन्याची रेतीर 17 तारीखेर आराम जाता 4 दिसी तुमकां स्वागत आसा सकाळी येवंक प्रत्येक जावन. And while leaving on 20th, you have to vacate this place on or before 4 o'clock. पूण 20 तारीखेर आमची काबार जाता रेतीर दनपारा लगभग 4 वरां पयले तुमी हांगा जावन भायर वचूंक आसा. Or soon after the retreat gets over. या केदाळा रेतीर मोग जाता तेदना. Okay? Worst case scenarios, people are coming from long distance. There's no train, this and that. They have to get prior permission with Sister Anita, and we have to get the permission from the owners as well. कित्याक जर तर तुमकां पयले येवंक आसा या येतानाय लेट जाता जाल्यार या ट्रेन या बसाच्या खाल्या कारणांतर जावन तुमी हांगा पयले परवानगी इसारूंक आसा. So in the poster, there's a contact number. Contact, that is the contact of Sister Anita. You can reach her, tell her, so that she could get the permission. तांतून कॉन्टॅक्ट नंबर आसा सिस्टर अनिसाचे तिचे कडेन उलोवन तुमी ते पयलेच बुक करून दवरचे पयले येता जाल्यार. Understood? समजले? Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू Hallelujah. जीसस. हालेलुया. Okay, so let's Praise. get into the teaching. How many of you have activated the gift of tongues? कितले जाणांक हांगा बसाचे देणे येता? Or don't activated the gift of tongues? I don't know. I कोणाक haven't activated. बसाचे देणे कळीत ना, ऍक्टिवेट जावना. कितले जाण आसात बसाचे One, देण्यात? 2, 3, 2 3 like this. उका लेच करना. So you all don't know to didn't activated the gift of tongues? तुमकां गुर्तू ना बसाचे देण्या विशयांत या कार्यग्रुपाक येवन ऍक्टिवेट करू ना तुमी? ओके, नो प्रॉब्लेम्स. आतोयर घाला, तातूंत कांय ना, शिकयता. Praise God. ओके, प्रेज गॉड. So let's begin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Thank you, Heavenly Father. मोगाळा बापा आमी तुका अर्गां दितां. Thank you, Jesus. अर्गां जेजू. Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्म्या आमी तुका अर्गां दितां. As we are gathered here, आमी हांगा सांगाता मेळ्ळ्या. we open our hearts to you. म्हणजे आमचे काळजा तुका आमी उक्ते करता. Feed your words तुझ्या उतरान आमकां भर inside our heart, आमच्या काळजांत, and so that त्या वरवीं we could see आमी पळोवंक the spirit of love मोगाचो आत्मा पळोवंक overflows with joy बरोवन उमतोन आनंदान in the life of others. हेरांच्या जिवितांत. Lord, सोम्या in the last 4 days, हे 4 फाटल्या दिसांनी you have taught us so many secrets from your sacred Bible. तुझ्या पवित्र पुस्तकामध्ये जायते रहस्य गुट आमकां तुवें शिकयले. Now we request your help आतां आमी तुजो कुमक आदार मागता to understand, आमकां समजूंक, to put into practice आमच्या जिवितांत अभ्यास करूंक, in our everyday life. हर एक आमच्या दिसपरत्या जिवनांत. Thank you, Lord. अर्गां सोम्या Our spiritual eyes has been opened. आमचे भावाचे आत्मीक दोळे उगडलाय. Now we have the discernment. आतां आमकां समजता डिझर्नमेंट समजूंक शकता What is good, कितें बरें, what is bad, कितें वायट according to the word of God. देवाच्या उतरा प्रमाणे. As we trust ourselves in you, आमी आमची पातेनी तुजेर आमी दवरता. use ourselves to build the kingdom of God आमकां उपयोग कर तुजे रास बांदून हाडूंक and for the glory of God. आनी देवाच्या महिमे खातीर. We thank you. आमी तुका अर्गां दिता. We praise you. आमी स्तुती करता The glorious महिमेवंत नांवान and mightiest name of Jesus. आनी वर्त्या नांवान जेजूच्या वर्त्या नांवान. Let all God's people say, आमेन, आमेन, आमेन. praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. So, let's go to Galatians chapter 5, गलातकारांक बरयलो 5 अध्याय 22 22 20 आनी 2 22. No, actually he was asking one question yesterday. I want to answer that. Want to pray? 5:22. 5:22 गलातकारांक बरयले 5 अध्याय 22. Put in AMP. Zoom it.
Where are you going? Answer is for you only. Yesterday I asked one question and come soon. So the question was, he asked whether we have to pray for one of that fruit or have to pray for the entire thing. ताचे सवाल जावन असे आम्ही एंतून असलेल्या एका फळा खातीर मागायचे की या सकड फळां खातीर मागायचे सकड सांगाता Correct? That what the question is. त्याचे सवाल जावन असे काही कालच्या दिसा Now see, the fruit of the Holy Spirit, हांगा बरयला आत्म्याचे फळ पवित्र आत्म्याचे the work which His presence within accomplishes. ताचे काम येदोळस जाला ताच्या भितर The work which His presence within accomplishes. ताचे आजारपणाचे काम येदोळस ताच्या भितर जाला So we don't need to pray for, I want peace, I want joy, I want forbearance, I want patience. So pray for one, त्या देखून एका बसत आम्ही मागची गरज ना so that His presence will work and accomplishes everything which is given over ताचे here. आजारपण आमच्या भितर असल्यावर येदोळस संपूर्ण जाला एक जाता तांदून Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Hallelujah. हालेलुया Okay. So, I was asking the question, who haven't activated the gift of tongues? कोणे पुरा ये बसाचे देणे ಕಾರ್ಯರೂಪಾಗ ನಾ ಗೊತ್ತು ನಾ ಒನ್ನ ವಿಚಾರಲೆ ಸವಾಲ್ I didn't ask who doesn't have the gift of tongues. कोणाक नाम निसारू ना कोणाक असा What is the difference? काले व्यत्यास Why I did not say who does not have the gift of tongues, but I said who haven't activated the gift of tongues. Brother, कित्याक कोणाक नाम You are विचारले releasing the काले answer paper of- किते कारण किते when you accept Jesus Christ as a Lord God and Savior, केदळा जिजूक तुम्ही समी सोडून मा स्वीकार केलो Holy Spirit comes inside of you पवित्र आत्मा तुमच्या भितर आयलो with everything, हरी एक सांगाता पुरा nothing घेऊन missing, nothing broken, खंयच्याही everything. उणें ना हरी एक संपूर्ण रीतीन आयला And that ability is inside of us. हरी एक ती सामर्थ्य आमच्या भितर आसा What we haven't done is, पुन्हा आम्ही कितें करूंक आसा म्हळ्यार we didn't activate it. आम्ही ते कार्यरूपाक घालूं ना Everyone have a cell phone, correct? तुमच्या लागीं हरी लागीं फोन आसा वय की You go to the shop and you buy a SIM. आता तुम्ही वचून काले करता एक सिम कार्ड काण घेतात You put the SIM into it आणि तांणी सिम तुझ्या भितर घाले फोनाच्या and you take back the phone. आणि पाटी हाडले फोन Will your phone work? फोन काम करता की Why? कित्याक On karje and all is done. ऑन पुरा केला सिम कार्ड घाला SIM card is there, on is there, charge is पुरा there, everything is चार्ज there. फुल आसा 100% But still you can't use. Why? जाल्यार यूज उपयोग करूंक जायना कित्याक Huh? No, you know how to use. तुमकां कळीत आसा कशें यूज करचे Your recharge is also done. रिचार्ज केला You did not activated the SIM. कितें प्रॉब्लेम म्हळ्यार तुम्ही ते सिम कार्ड ऍक्टिवेट करू ना Then no internet, nothing, your phone is waste. तुम्ही ऍक्टिवेट करना जाल्यार ते इंटरनेट आसना रेंज आसना काय सिग्नल आसना So in the same way, त्याच प्रमाणे God has given you a SIM card. देवान तुमकां एक सिम कार्ड दिला Now you have to activate that one. आता तुम्ही ते कार्य रूपाक घालूंक आसा Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. थँक यू जीसस So that is inside of you. ते हरी एक आमच्या भितर आसा Now you have to activate it. आता कार्य रूपाक घालूंक आसा How will you activate? कशें कार्य रूपाक घालतात आ What happened? She asked me one question. What? आ सांग ऍक्टिवेट म्हळ्यार कार्य रूपाक घालचे ऑलरेडी तुज्या भितर आसा सकत ती कार्य रूपाक करची आता जनरेट आसा जनरेट ऑन केल्यार मात्र सकत भायर येता तूं ऑन करना जाल्यार स्टार्ट करना जाल्यार करंट येना सप्लाय तशें करंट आसा भितर तुवें ऑन करूंक आसा तशें Okay. आ So now we need to activate. आता आमी कार्य रूपाक घालूंक आसा The main thing activation is believing. हरी एक ताचें मेन काम म्हळ्यार तुवें सत मानिजे The system of God works in a way
that you have to believe. केदाळ आमच्या जिवितान देव काम करता म्हणून केदाळ तू सत मानताय. When I asked you how many people did not activate the gift of tongues, out of 35 people, only 8 people raised the hands. काल आम्ही विचारले कोणा कार्यागात ऍक्टिव्हेट करू ना म्हणताना 7-8 जणांनी मात आत वयर गेलो. So rest of them have activated? आणि अरे बाकीच्यांनी पुरा ऍक्टिव्हेट केला गी कार्य रूपाका लागी. Yes or no? वैगी ना सांगा. But when we ask to pray in tongues, why there is no sound is coming? तर आम्ही मागताना बसाचे काही आवाज येते ना का? Every day? Okay, but still, जाल्यार we are here आम्ही हांगा and asked to pray in tongues. You can pray. आम्ही हांगा सांगता मागता can speak, थोड्या but फाटी why- बसाचे मागता म्हणा कोणी आवाज येना ने. No voice comes. हा? And that time some person has to give dubbing behind you. काले ऐकतात. See, don't say that you haven't practiced. You all practice in the home. हा. हा. Some are new, they don't know. Some people. Leave the new people. नव्यांग सोडा. 35 people are here. हांगा ते 10 people did not activate the gift of tongues. Leave them aside. ओय तांगा सोडा. But less 20 people are there, right? कळीत असले सांगतात की तोंड उगते का सांगतात की कळीत असली. But there's no voice sound. Don't say that we did not practice. You are practicing, I know that. Then why when we ask to pray in tongues, sound will not come? कित्याक आवाज बाहेर येना? Which means तसो अर्थ you are not using the gift तुम्ही properly. ते देवान दिले देणे उपाय करणार. You are not using the gift properly. तुम्ही सारख्या रीतीने देवान दिले ते देणे उपाय करणार. If I give you an iPhone 16, that is the reason. फळ्या चिंतिया भावान iPhone 16 तुमका दिले. Wait. अय, हा. Hello, brothers and sisters. The gift of tongue is very powerful weapons. Very, very powerful. Because my testimony I gave you, I about 10-15 years before retired, captains and my in ship so much fighting each other. He told me, how you leave this company, I will remove, package your bag and next port coming, you get down. Then I, midnight 2 o'clock to morning 6 o'clock I started gift of tongue in the ship. If he so much tried, every port ship is going, he can't. After that, about 15 years I am working the ship. Praise God. Well, this is the power of very powerful weapons in the gift of tongue. Then 25 years back, went to Tabor Ashram for retreat. Father Matthew, there is the one testimony is given. One girl, evening 8 o'clock, walking in the road. 8 o'clock walking in the road. That then she saw two gentlemen in the bus stop waiting for. She thought, now I will be raped there. Because darkness, no? Yeah. Then immediately Holy Spirit, she started gift of tongue. Then she walk and went home. Next day, after that 5 minutes, one girl is come. They rape him. They rape him. Then next day she went in the police station. After they arrested, police station, she went and asked, before 5 minutes I went from here, why not you rape me? Then they said her, when you are walking from front of us, 2 bodyguards left and right holding you and about 6 feet, and you Praise she is God. Thank walking. you, Jesus. This is the power of the gift of tongue. ओ भाऊ म्हणटा बसाच्या देण्यानी वरती सकत असा ताच्या जिवितांत ताणे अनुभव केला. केदाळा तो शिप्पार काम करताना कॅप्टन सांगले तुझे बॅग पुरा बांधून हांगा जावन वस म्हणले. त्या दाळ ताणे खाले केले. त्याच राती सकाळी 4 पांत्यार गी 2 तावन सकाळी 6 वरांगी 6 वरां म्हणसर बसाच्या देण्यानी उलोवंक सुरू केले. ताचे परिणाम जावन कोणे ताका वसोंक सुरू केले. ताचे जावन कांय ताका अडकळ येवना. ताच्या उपरांत तांणी कितले 6 वर्सां काम केली गी. ताच्या उपरांत 10 वर्सां थंय परत ताणें काम केलें. सांगत आसता तो अनेक टेस्टामनी सांगता एक दीस एक चेडू राती 8 वर अशे काळोखार त्या जाग्यार आसले. त्या वेळार 2 जण तर
वय सोलोन येताले त्याला दोग तरणाटे ते आसले पूण त्या वेळार ताच्या मतीक पवित्रात्म्यान गेले ताणें बासाच्या देण्याने उलोवंक सुरू केले आनी ताका कांय बादाक जावना पूण दुसऱ्या दिसा खबर आयली की ताच्या 5 मिनटां उपरांत एकले चेडूं त्या सुवातेर गेले त्या चेडवाक तांणी अत्याचार केलो ताच्या वयर पूण दुसऱ्या दिसा खबर काडून त्या चेडवा लागीं विचारले तूं त्या जाग्यार आसले न्ही तुका कित्याक कांय जावना ते जाल्यार ताणें त्या व्यक्तीनी तांकां पुलिसांनी ऑलरेडी तांकां धरले त्या व्यक्ती लागीं विचारतना ते म्हणाले त्या चेडवाच्या भोंवतणी दोगो ताचे बॉडी गार्डा बरी जण आमी पळयले हांव त्या देखून त्या चेडवाक आमकां आत घालूंक लागोंक जावना म्हणाले कित्याक त्या मागण्यांत वरती सकत आसा प्रेज गॉड There are so many testimonies तशें जायती साक्षी आसात when people prayed in tongues, केदाळा भासाच्या देण्यानी लोक उलयता so many manifestations had happened. जायते आमच्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक मेळटा When you pray in tongues, it gives confidence. केदाळा तुमकां ती भासाच्या देण्याने उलयता हांव तुमकां एक कॉन्फिडन्स एक विश्वास येता Praise God. Thank you, Jesus. And everything, as I said, everything, the foundation is love. हर एकाची बुन्याद जावन आसा मोग Okay? Okay, coming back. आतां फाटी येवया आं. So, as a gift which is inside of us, जे कितें देणे म्हज्या भितर आसा आमच्या we need to activate it. आमी ते कार्यार एक्टिवेट करूंक आसा For activation, पूण एक्टिवेट करीचे जाल्यार my work is also important. म्हजें कामय गरजेचें जावन आसा I have to believe हांवें सत मानूंक आसा and I have to speak. हांवें उलोवंक आसा I gave you an example. हांवें तुका उदाहरण दिलें When we say, आमी काल सांगता हांव breakfast is ready, lunch is ready, dinner is ready, ब्रेकफास्ट आसा जेवण तयार आसा हर एक तयार आसा you believe and you go and eat it, right? तुवें पातयेवन थंय वचोन जेवंक आसा How many of you said you take the plate, come here and then you feed to me, then only I'll eat? कोणी सांगतात तूं वचून हाड म्हाका तोंडाक दी तेळा मात जेवता म्हूण सांगतात की So you believed it. तुमी सपात येले And now we are going to do the same thing over here to believe that He is inside of us, हेच संगती आमी करूंक आसा ऑलरेडी ते आमच्या भितर आसा देणे and we have the ability to pray and speak in tongues. ती आमकां ती सामर्थ्य आसा ते तोंडार आमी उलोवंक बसाच्या देण्यानी Tongue is a spiritual gift. एक आत्मीक देणे जावन आसा 2 things you have to remember before. एक दोन संगती पयले तुमी जाणा जायचे One is, एक tongues is not Holy Spirit. टंग्स या भासाचे देणे पवित्रात्मा न्ही Okay, tongues is not a Holy Spirit, पवित्रात्मा न्ही but tongues is the gift of the Holy Spirit. ते पवित्रात्म्याचे देणे जावन आसा भासाचे देणे Okay, praise God. Second one is, दुसरे when you pray or speak in tongues, केदाळा तुम्ही मागतात या उलयतात भासाच्या देण्यानी it's for your personal edification. तुकास उत्तेजन या बोधन करूंक Okay, go to 1 Corinthians 14:14. पहिले कोरिंद 14:14 14:14. कित्याक विचित्र भासांनी हांव मागताना 14, 14, आत्मो 14. मात्र मागता शिवाय म्हज्या मोनाक तांतून पात्र ना. Verse 14. Come down. Put in KJV. Okay. For I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. पण विचित्र भासांनी उलयताना म्हजो आत्मो मात्र मागता म्हज्या मोनाक तांतून पात्र ना म्हणटा. Not this one. There's one more scripture. Edifying. Edifying yourself. 14:4. Yeah, I think. 4:4, verse number 4. Yes. Yeah. Correct? Sorry, verse number 4. 14:4. विचित्र भासांनी उलयता तो आपणाकच Go up, बोधन sister. You don't करता. need to go there. Go up. स्क्रॉल केला स्क्रॉल. He that speaketh in an unknown tongue edify himself, but he that prophesy edify the church. पळय विचित्र भासांनी उलयता तो आपणाकच बोधन करता पूण प्रवादकन उलयता तो आख्खे पवित्र सभेक बोधन करता. So the second one is, आता दुसऱ्या विषय म्हळ्यार when you pray or speak in tongues, केदार तुम्ही मागतात या उलयतात भासाच्या देण्यानी it's for your personal ते edification. तुमकांच बोधन करतात. Okay? That is the second one. ते दुसरे जावन आसा. This is, we need to understand. हे आमकां समजाचे दोन संगत्यो. And one other important thing is, आणि एक गरजेचे कितें म्हळ्यार
as brother shared couple of testimonies. भावानं 2 साक्ष सांगल्यो. You need not to come to a conclusion because I prayed in tongues, this happened. एक उडास दोरी जे हांवें ते भासा जणांनी मागले देखून अशें जालें म्हणून तुमी चिंतू नजो. When you have that in mind, केदाळ जर तर तुम्ही तुमच्या मतीर अशें आसा then it goes under law mentality. ताचो अर्थ तुम्ही नियमा प्रकार येतात परत. Okay, everything Jesus has already done. कित्याक घरी एक जेजू क्रिस्तान केन्ना जाला. So what the tongues does is, की ते भासा जणांनी करता म्हणल्यार it gives you confidence, तुमकां तो एक थीर पातयेनी दिता, it gives you power सक दिता to believe that God has completed everything for us, की ते सत्मा देवान कितें येदोळस संपूर्ण केला ते सत्मन कुमो करता and it makes the way right. आणि ते वाट सारकी करता. Okay. ती करता. Now, आता as brother was working in the ship, जो भाऊ त्या शिपार काम करतालो God has destined him to work for long years. देवान ताका योजिल्ले त्या शिपार 6 वर्सां मस्त वर्सां काम करूंक. But devil doesn't want that. पूण सैतानाक हे नाका आसलें. He came and he put some jealousy, this and anger, other things, and they got into fight. ताणे काले गेले तांचे मदगात राग मोसोर आनगाल तो गेलो. Now to break that, he started to pray in tongues. आता ते मोडूनचे बसू ताणे बसाचे मागले. Now the war has been taken place in the spiritual, आता काले झुजू ते आत्मिक लोका गेले. in the natural his way is set free. त्या साचे फलितांव स्वाभाविक रावन तो संपूर्ण ताका बरेपण पळोवंक मेळ्ळें. Praise the Lord. Praise God. So when devil does something wrong जेन्ना जी सैतान आमच्या जिवितांत कितें वायट करता or try to do something wrong, आणि तो प्रयत्न करता at that time when you pray in tongues, तेन्ना तुम्ही बसाचे ताणे उलयतात it boosts your faith and spiritual level. तुमचो काय म्हणटात भावार्थ आणि आत्मिकपणाक ते एक बूस्ट जावन आसा, सकस जावन आसा. Okay. So these are the main things. हे गरजेचे संगत्यो. Okay. First one, पहिले Ephesians 1:3. एफेस घरां बरिल्ले 1:3. Yeah, that we will see. That is benefits. Blessed be God the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. पळय हांगा कितें म्हणटा अर्सिलो जावं देव आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ता सवे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यात. Okay. So this spiritual blessings is included tongues as well. हेतून आत्मीक बेसाव म्हणल्यार तातूंत बसाचे देणे आयले उडास दवरा. So will God will bless us? Other 20 don't answer. तर आमकां देव बेसाव दिता की I'm asking, okay, where are those 8 people who raised their hand? जो कोणे ते Who 8 did not activate it? व्यक्तींनी Come in front, come in front. दया कर मुखार येत की तुमकां. You did not activate the gift of tongues? तू एक सांगी ना बसाचे देणे उलय नाही तू मागीर नो नो काले विचारलें कोणे ओडवलं आत गेले येना म्हणून. Are? I was surprised. Can some people go behind? नाल्यार तुमची चेर हाडून मुखार येयल्लें. So let them sit in the front so that they would not get distracted by the answers you are giving. तुम्ही चेर हाडा चेर Chair in the first, brother, you go back. बेजार कर नाका. डोंट बी ऑफेंडेड. Don't get offended, okay? I'm just teaching them. I'm not saying that, oh, brother is asking. See, the reason they should not get distracted. कित्याक म्हळ्यार तांकां मुखार बसून म्हणजे तांच्या गामान तिशी निशीन वचोन हाडल्या बरी. Why there is so much of commotion now? Well, we are like school students. One simple break is okay. हो ना चेर हांगा धरा ती सायडीक दवरयात खंय दवरया नो प्रॉब्लेम. नाल्यार चेर हाडा ना जाल्यार चेर हाडा मुखार तुमची चेर हाडा ती सायडीक दवरा. ती सायडीक चेर हाडा. लो लो कॅमेरा तिशीन बस. ओके ओके Okay? So only first row has to answer. Those are times. आता पळय आता खाल्याक सवाल विचारता फाटल्यानी जबाब दिवची न्ही हांगा कोणे मुखार बसला पळय तांणी जबाब दिवंक आसा. I remember my school times. म्हाका उडास येता म्हज्या इस्काल्याचे The दीस teachers were calling me on the front seat टीचर म्हाका आपयताले मुखार बसूंक and asked them to answer. आनी जबाब Now see- सवाल दिवंक जबाब दिवंक. Things has been changed. आता Praise God. बदल परिस्थिती बदलल्या. Okay? So the first row has to answer. आता पहिल्या लायनीर बसल्यानी जबाब दिवंक आसा. Why I sent you back means you should not release the answers. कित्याक तुमकां फाटी धाडला म्हणल्यार Other- तुमचे जावन जबाब येवं नजो फाटल्यान बसल्या You should not release the answer. Okay? हा Praise God.
Okay. You can open, but काल डोंट वरी ऐक ऐक हांगा ऐक what happened? काल जालें डोंट वरी तुका शिकयता न्ही तात गुत्तू ना जाल्यार शी डोंट नो She don't know English. नो नो Ah. शी डोंट नो दिस वन Some peop- ओके Some people will tell, from that you take the answer. आता तुका हांगा शिकयता शिके समजाता ओके डोंट वरी Okay? So now, हां will God give us the blessings, all spiritual blessings? तुमकां देव आत्मीक बेसांवां दिता गी हांगा मुखार आसली मात्र Don't know, back, no. आ दिता कितले जाण दिता म्हणटा आत वयर घाला How many of you are saying, God will give us all spiritual Chitalo. Arre, she is also raising hand. Ah. Shut. Ayyo. चेरांत उबे रावता मागीर Now I have to send students out of the class. Will God give us the spiritual blessings? आत्मीक बेसांवां देव तुमकां दितलो गी आ वय कितले जाण आत वयर घाला वन How many people say, yes, God will give us? देव म्हाका दितलो कितले जाण आत वयर घाला तुमकां देवान आत दिवनात Brother, you wait, brother. तुमकां फाटल्या नाका What about you? She is saying God has already given us the blessing, but you are saying He will give us. ती म्हणटा देवान येदोळूस म्हाका दिल्यात तुमी म्हणटात दितलो म्हणटात Now, which is right? तर खंयचे कोणाचे सारखे We'll go to the third umpire. आमी थर्ड एम्पायर घ्या गी कोण थर्ड एम्पायर See, you can read from Konkani Bible also, okay? पळया हांगा ऐका Blessed be God the Father of our Lord Jesus Christ, आं. who has blessed us. पळया हे चीज दिवन गमान दिवन ऐका कोंकणी समजाताली असिलो जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ताचोवे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वोतोन ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यात काय म्हणटा Past tense, भरला की भरल्यात past or future tense? फ्युचर की फास्ट टेन्सर आसा वैदळ सो जाला की आनी जावंक आसा की आ So, मागीर तुमी काय understood. म्हणटात So God has already blessed us. हा देवान येदोळसो आशिर्वादांनी भरल्यात आमकां Okay. समजलें गे हा Now, if God has already blessed us, हा. how we going to put into practice? आता देवाचे उतार सांगता ताणे येदोळसो आशिर्वादांनी भरल्यार आमी आता कशे ते भायर काडचे या कार्यारूपा घालचे आ Huh? Require Manual. manual now. Praise God. प्रेज गॉड You said God has already blessed us. तुवें सांगले देवान येदोळसो So- आशिर्वाद भरल्यात How I should use that when if it is God has given to me now? तर देवान दिला जाल्यार हांव आतां कशे ते उपयोग करचे You haven't seen all these spiritual blessings. Did you see? तुमकां ते पळोवंक मेळटा की स्पिरिच्युअल आत्मीक बेसांवां दोळ्याक दिसतात But Bible says Bible is always right. पूण पवित्र पुस्तक केदाळे सारखे जावन आसा He has already blessed us. देवान तुमकां येदोळसो आशिर्वादांनी भरल्यात And now how are you going to put into place Ada- active action? आता तुमच्या कार्यारूपार कशे घालतात या कशे उपयोग करतात घाल्ले बेसांवां आत्मीक By believing. कशे सत मानल्या वरवीं सत म्हणजे म्हळ्यार घाले You have to believe that is inside of me. सत म्हणजे म्हळ्यार एक संदेश ऐकून त्या प्रमाणे कार्य कशे तुम्ही पातयेचे येदोळसो म्हज्या भितर ती आसात घाल्यात म्हणून तुम्ही पयले पातयेचे Clear? समजले Okay, you have to believe. हा Go to Mark 11:24. आता मार्क 11 अध्याय 26 वळ Gospel of Mark, chapter 11, verse 24. Therefore, I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them and you shall have them. पळय ऐका देखून हांव तुमकां सांगता कितें सकड मागण्यान तुमी मागतात ते तुमकां मेळ्ळास म्हूण सत माना कळ्ळे मेळ्ळास म्हूण सत माना आनी ते तुमकां मेळटले Are you understanding? समजले पहिले मेळ्ळा म्हूण सत मान उपरांत तुका मेळटा पहिले So- पातये मागीर मेळटा So when you pray, केदाळ तुमी मागतात
Bible is saying, speak your desires. तुमची आशा उसारा म्हणटा. But कितें when you जाय तें आशा म्हणल्यार. but when you pray, what you ask? पूण तुमी काले उसारतात I want. मागण्या वेळार. What you ask? तुम्ही काले इसारतात देवा लागीं. Many a times our problems, we tell our problems. आमी सडावत आमचे समस्या तर देवाक सांगता. So God never said to tell your problems to God. देवान हांगा सांगू ना तुझे समस्या म्हजे लागीं सांग म्हणून. He says, whatsoever you desire. तुका काले जाय, काले आशा आसा ते इसार. There are spiritual things and there are natural things. तातूंत दोन संगती आसा, आत्मीक संगत्यो आसात, स्वाभाविक संगत्यो आसात. Even if we don't say the problem, but many a times we ask for the natural things. जायते फावटी आमी समस्या सांगिना जाल्यारय आमी स्वाभाविक रितीन आमकां कितें गरज आसा तें आमी मागता. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. So, now you desire that I want to pray in tongues. आतां तुमकां आशा आसा जे म्हाका जाय बसाच्या देण्यानी उलोवंक. Now you sat in front because you have the desire that I have to speak in tongues. त्या देखून तुम्ही आता मुखार बसल्यात तुमकां ती आशा आसा म्हाका बसाच्या देणे उलयचे म्हूण. And when you believe that, केदाळा तुम्ही हे पाती येतात या सत म्हणतात that you have already received the gift of tongues, येदोळसो तुम्ही ते स्वीकार केला भितर आसा तुमच्या. Bible is saying you shall have it. तुका ते मेळ्ळें जालें म्हूण तुज्या संग आसल्यार तुका ऑलरेडी मेळ्ळें जालें म्हूण. Clear? समजलें? So now it is inside of you. आता हरी एक तुमच्या भितर आसा. And now I have to believe that I can able to pray or speak in tongues. आता तुमकां कळी जाय जे म्हाका आतां सामर्थ्य आसा ते भासाचे देणे उलोवंक जाता म्हणून. And I can do it. ते दाळा मा जाता. Okay? समजता? We don't need to go there. Mark 16:17 says, आता मार्कसो 16 17 म्हणटा believers will pray in tongues. सतमंतलो हरी एकलो भासाच्या देण्यानी उलयता म्हणटा. Believers will pray in tongues or pray in the spirit. सतमंतलो बसाच्या देण्यानी उलयता म्हणटा. Till now it's clear. येदोळ समजलें तुमकां इतलें. So you are blessed with the spiritual blessing of tongues. ऑलरेडी तुमकां आशिर्वादांनी भरल्यात तातूंत एक जावन आसा बसाचे देणे. I believe that it is inside of me. तुका सुसतमाना तुम्ही सतमाना ऑलरेडी ते म्हणजे भितर आसा And म्हणून. now is my desire to speak in tongues. आता म्हजी आशा जावन आसा ती भास उलोवची. When I believe I can receive it. केदाळा तूं सत मानताय तेदाळा ते तुका मेळटा. And now you have a power that you can able to pray in tongues. तेदाळा तुका सकत मेळटा ते बसाच्या देण्यानी मागोवंक या उलोवंक. Now, आता there is something which you have to do. आता थोडे संगती तुम्ही आता करूंक आसात. There is something which the Holy Spirit will also do. थोडे संगती पवित्र आत्मय करता. Okay? You will speak, आता तुम्ही उलोवचे but Holy Spirit will give you the utterance. ताका जाय जाली अटरन्स उतरा तो दिता. कोण पवित्र आत्मो. You have vehicle in your house. तुमच्या घरांत गाडी आसात वेकला. Correct? So how do you ride? You go कशे- and sit on the vehicle and you start and you go. Correct? कसे राईड करतात वसून बसतात की या स्टार्ट करणं येतात की. हा You sit in the vehicle and the vehicle will go. बसल्यार येता की गाडी सीधा अशेंच. हा Ah. You have to put the key first. पहिले सावी घालूंक आसा. Injunction. इंजिन स्टार्ट करूंक आसा. And then you start. तर सुरू स्टार्ट करूंक And then the vehicle goes. ताच्या उपरांत गेर गेले येता मुखार. So in the same way, त्याच प्रमाणे we have to do something. आता आम्ही कितें इल्लें काम करूंक आसा. And the Holy Spirit who is inside of us ताच्या उपरांत पवित्र आत्मा जो आमच्या भितर आसा will take us to the next level. तो अनेक अंताक तुमकां व्हरपा वयता. Go to Acts chapter 2 verse 1. आता धर्म खातीर दुसरो अध्यायाक आमी या पयली ओळ. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with in one accord in one place. आता पळया पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते सोमेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोवन आसले. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind and filled all the house they were sitting. पळय हांगा खबर घे तेदवा एकासणे कठीण जड वारे आयले बरी मळबारतावन एक आवाज आयलो आणि ते बसून असलेल्या त्या घरांत भरलो. As I said yesterday, आता हांवें काल सांगलें every scripture हरी एक उतार will bring you an imagination. हरी एक उतार तुमकां काले देवाचे उतार कल्पना हाडटा. This you can imagine right now we are in the upper room. They are in the upper room, right? आता उडासतोरा आता तुम्ही कल्पना करा तुम्ही त्या वयल्या माळयेर आसात म्हणून. Now we are in the upper hall. आता हॉला वयर आसा आमी हॉलांत आसा. Okay? Every day is the day of Pentecost. कित्याक घरी एक दीस पेंतेकोस्त. Every day some person is receiving the power of the Holy Spirit. So every day is the Pentecost, every day is the Sabbath, every day is Sunday, every Friday is Good Friday, every Saturday is Holy Saturday,
every Sunday is Easter Sunday. Okay? हरी एक आमकां एकच जावन आसा त्या देखून उडा सोरो आता तुम्ही नियाळ करा आमी आता पेंतकोस्ताच्या Okay, you have to imagine those things. Now go to verse number 3. इमॅजिनेशन तितलेच Go to verse number 3. And there appeared unto them cloven tongues like as of a fire, and it sat upon each of them. आता खाले जाल्यार ताच्या उपरांत तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारको जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या हरी एकल्याचेर वचून रावल्यो. Okay, now there were about 120 people who were gathered over there. ते लगभग 120 जण सांगाता मेळ्ळे. What they were doing? ते कितें करनासले? Chit chatting. काले उलोवन आसले. They were speaking with one another. Hey, what did एकामेका you उलोवन cook? आसले. What did you cook in your house? तुवें काले केले करा. Is chicken or mutton? काले रांदले आज. Pork or something? काले दुको रांदलो या दुसरे. What they were doing? कितें काले करनासले? They were praying. ताणे मागून आसले. They were discussing about the Jesus Christ works. ते जिजूच्या कामा विशयान एकामेका उलोवन आसले. They are not simply sitting idle. They were, that's what the first verse says, they were all in one accord. They are in one accord and they are praying. They were waiting for the manifestation. ते काल अशेंच बसन आसले जिजू विशयान उलयताले ते एका मनाचे जावन आसले ते काले की बरेपण पळोवंक ते राखून आले ते. Praise the Lord. And now see. आता पळया. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them the utterance. पळया तें कितें जालें ताच्या उपरांत ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ल्या वाचा शक्ती प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. So who gave the utterance? तर ती भास कोणे दिली ताका अटरन्स? The Holy Spirit gave the utterance. पवित्र आत्म्यान दिल्ले जावन आसा. What they were doing? कितें कितें करनाले ते? They were in one accord, ते एका मनाचे जाले एक सांगत आसले praying. सांग मागताले. They want to have the desire that Jesus said, the promise. I will give you the promise. तांकां अशें येवन आसले जिजून केले बसयला ते. Praise God. Praise Okay, God. now आता- your desire is to आता तुमची आशा जावन आसा जे pray in tongues. कशे भासाचेर मागचे. Okay? समजले? When you start doing it, केदाळे हे तुम्ही सुरू करता सांगू गो the Holy Spirit will start give you the utterance. पवित्र आत्मा तांकां उतरां दिता. Now what we need to do is, ताका आमी कितें करीचे म्हणल्यार after some time I'll make a prayer. हांव ताच्या उपरांत मागणें करता. You close your eyes तुम्ही दोळे दांबूक आसा and you start saying a scripture saying that the Spirit of the Lord is upon me. My God himself has anointed me. तुम्ही इतले सांगू आसा देवाचो आत्मा म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिषेक केला म्हूण. If you want to say in Konkani, you can say in Konkani, Malayalam, Hindi, खंयच्याय French, भाशेन Kannada, तुम्ही whatever you सांगिये. want to say. The Spirit of the Lord is upon me. देवाचो आत्मो म्हजेर आसा My God himself has anointed me. देवान म्हाका अभिषेक केला. It's just to submitting yourself to the Holy Spirit so that the Holy Spirit will take control. ते हे आमी पवित्र आत्म्याक समर्पण जेता पवित्र आत्मा तुमकां नियंत्रण Understand? करता. Okay? Now you have to lose your tongue. Don't make your tongue strict, tight. आता तुम्ही काले करूंक तुमची जीभ तुम्ही सडेल सोडूंक आसा सडेल. You would see your tongue is wobbling. कित्याक तुमकां कळटा तेळा तुमी ती वॉबलिंग म्हळ्यार ती हालता अशें हालना एकदम घट्ट धरचे न्ही लूज सोडीचे. Automatically, the words will start to fumble. ते तेळा काल जाता कळीत नासतनाच उतरां येवंक सुरू जातात. That is the time you can see the Holy Spirit is taking complete control of ते you. तेळा तुम्ही पळयतात संपूर्ण पवित्र आत्मा तुमकां नियंत्रण काण घेता. New words will come into your tongue. तुमच्या जिबेतावन नवी उतरां येतात. Okay? Actually, activating the gift of tongues is very simple. एक्चुअली पळोवंक गेल्यार बारी सुलभ हे. Only thing is, we have to believe that I can speak in tongues. तुम्ही पहिले मॅट म्हळ्यार तुम्ही पातये जे म्हाका उलोवंक जाता म्हणून When I open my mouth, केदाळ हांव तोंड उक्तें करता. the Holy Spirit will always help me. पवित्र आत्मा केदाळे तयार आसा तुका कुमो करूंक. Okay? Till you're समजले understanding? इतले म्हणचे समजले तुमकां. येस. Okay. Now there are some benefits आता ताचे फायदो पळया उलयल्यार which you should take in mind. हेर एक तुमच्या मनान दवरा.
In 1 Corinthians 14:14 we learned, आता आम्ही 14 वळीन आम्ही पळयले when you pray in tongues, केदळ आम्ही बसाच्या देण्याने उलयता it's not you praying, but your spirit pray on behalf of you. तेदळ तुम्ही मागचे न्ही तुमचो आत्मो तुमच्या बसवत विनंती करता म्हणटा And tongues is a language कित्याक बसाचे देणे एक भास जावन आसा no one will understand. कोणाय किती समजना Only 3 people can understand. फकत तेगांक मात्र ही भास समजता Who? कोण पुरा Brother Johnson, Brother Jude, and Brother Peter. Babuji. बाप पूत पळयतात Oh, Paput. Okay, Heavenly Father. यस So, Heavenly Father, सर्गींचो बाप the Son, पूत जेजू ख्रिस्त and the Holy Spirit. आणि पवित्र आत्मो Okay. No one can able to understand what you are praying or speaking in tongues. तुम्ही काले उलयतात काले मागतात कोणाय कितें कळना The scripture says your mind is unproductive. कित्याक ते मोनाक तांदून कसलोच पात्र ना म्हणटा उलयताना But पूण the Satan will come सैतान and put a thought inside of you. आणि एक चिंता तुमच्या मनात घालता This Brother Peter and Brother Jude doesn't have any work. तांकां या दोगांय ब्रदरांक काम नांगा All the time they do this. हे एक वेळ अशेंच करतात You don't waste your time over here. तुमचो वेळ येवन हांगा वेस्ट करनाकात You just go and do some work. तुम्ही वचून तुमचे These काय are काम the करा thoughts will come. ते चिंता तो घालता Or he will take you a flight to New Zealand. नाजाल्यार हांगा जावन न्यूझीलँड वता फ्लायट But still don't give up. पूण जाल्यार सोड सोडी नाकात Open your mouth and believe, and you start praying in tongues, because no one can, devil doesn't understand what we are praying in tongues. तोंड उक्ते करा आणि सत माना आणि सैतानाक समेत ती भास समजना When you pray in tongues, केदाळा तुम्ही भासा देणे उलयतात the devil get attacked all the sides. ताका चारी कुशी मार पडटा सैतानाक He doesn't know from where these fiery darts are coming to him. हे उज्याचे जुबो खंय जावन येवन मारता ताका तर कळना सैतानाक And because of that, he does all other lapda work to distract us. त्या देखून आमच्या गामान बदलूंक तो येले पुरा चिंता घालता मनान But you don't get distracted. पूण तुम्ही तुमच्या गामान तिशी सोर नाकात Okay. First one is, when you pray, your mind is unproductive, but the Spirit prays for you. उडास जोरात बसाचे मागताना मोना काही पात्र ना पूण आत्मा तुमच्या खातीर विनंती करता Second one, दुसरे when you pray in tongues, केदाळा तुम्ही बसाचे मागतात you connect to the spirit world. तुम्ही आत्मिक संसाराक संपर्क करतात Yesterday I said, काल आम्ही सांगले there is a supernatural world, there is a natural world. एक स्वाभाविक संसार असा एक अलौकिक संसार असा Supernatural world is the parent world. सुपर नॅचरल म्हळ्यार अलौकिक म्हळ्यार तो एक आवय बरी म्हणत Natural world is, that's what we are here. स्वाभाविक आता आम्ही किती या संसारात आम्ही हांगा आसाव So you are going to connect to the supernatural world. केदाळा तुम्ही बसात जाण्याने उलयताना अलौकिक संसाराक आत्मिक संसाराक तुम्ही संपर्क करतात The spirit world by praying in tongues. कसे बसाचे देणे उलयल्यावरही आत्मिक संसाराक तुम्ही कनेक्ट जातात Okay, that is the second. ते दुसरे विषय There are 100 benefits which is in tongues, which I cannot explain everything. बसाच्या देण्याने 100 फायदे असतात आता सकड आमकां विवरण दिवंक जायना And we can share you the PDF of that. ताचे PDF आमकां दिवंक जाता तुमकां Third one, तिसरे the more you pray in tongues, कितने तुम्ही चड बसाचे देणे मागतात the more you get revelations from the Lord. चड उगडापण तुमकां सोम्यातावन मेळटात Saint Paul, सांपावलो who wrote about these tongues, हे बसाचे विशीं ताणें बरयल्ले he used to pray for 14 to 16 hours in a day. तो एका दिसाक 14 वरां बसाचे देणे उलयतालो Now you don't need to go and pray for 14 to 16 hours. आता तुम्ही वचून 14-16 घंटे करची गरज ना And it is not possible. तू सादये ना Start slowly, ताका इल्ले सकाळ जावन सुरू करा half an hour, एक अर्धो घंटो and then increase to 1 hour, आणि 1 घंटो and after increase 2 hours. आणि 2 घंटे You might ask, brother, every time I have to sit and pray for 2-3 hours, and what the other works can I do or not? तर हांवें काल एकाडे बसून 1-2 घंटे म्हणा की म्हाका दुसरें कांय काम ना की तर Initially, you sit in one place and practice. पहिले तुम्ही एका जाग्यार रावन आराम करा प्रॅक्टिस करा Once you are confident, केदाळा तुम्ही थीर जातात When you are- कॉन्फिडंट जातात when you are doing other works, केदाळा तुम्ही दुसरे काम करतात you can pray in tongues. केदाळा तुम्ही बसाचे उलोवंक जाता When you're cooking, you can pray in tongues. केदाळा रांदतात बळे तेदाळाय उलोवंक जाता When you're washing, you can pray in केदाळा tongues. वस्तू रुमलयता तेदाळाय सांगूंक जाता Okay, so when you are studying also, you can pray in tongues. तुम्ही शिकतानाय तुम्ही बसाचे उलोवंक Because जाता when you're studying, your mind takes it. कित्याक शिकताना तुझे मन पळ कान घेता But when you're praying in tongues, Pon- it is through the Spirit. पूण बसाचे देणे उलयता तुजो आत्मा उलयता आनी जीभ Okay? मात When Paul says, I speak more than tongues that anyone, he says that all other works, he travels a lot.
कित्याक म्हळ्यार पाऊल सांगता सकटांची चड हांव बसाचे देण्यान उलयता कित्याक तो जायते पॉयंट करतालो And whenever he is alone, he start to pray in tongues. केदाळ तो एकसूर आसलो तो बसाच देण्यान And उलयतालो he got so much revelations. त्या देखून ताका जायते ते उगडापण मेळ्ळे And he wrote about 13 books in the New Covenant. आणि ताणे नव्या तत्समांत 13 बूक ताणे बरयल्यात Okay, theologically, त्या देवशास्त्र प्रमाणे Paul books came before the Gospels. म्हळ्यार पावलोन बरयले ते वांजेलाचे की पयले बरयले ताणे Okay, theologically, all देवशास्त्र the books which written by Paul किती पुरा पावलान कितली बुका पुस्तकां बरयल्यात came before 4 Gospels. ते 4 वांजेल बरोवच्या पयले ताणे बरयल्यात But if you see, it is always connected with the Gospels. पण तुम्ही पळया हर एक ते वांजेलाक कनेक्ट संपर्क आसा How it is possible? कशे साध्य जाले ते A person who was not with Jesus, जो जिजू सांगता नातलो तो but he wrote everything about Jesus, पूण जाल्यार जिजू विशयां ताणे बरयले about God, देवा विशयांत the revelation. कित्याक ते उगडापण ताका मेळ्ळे He spent more and more hours in praying and speaking in tongues. कित्याक तो चड आनी चड वेळ बसाच्या देण्यानी मागतालो आनी उलयतालो Okay, when you do, केदाळा तुम्ही अशे करतात you will get a lot of revelations. तुमकां जायते उगडापण मेळटात The notes which I gave कितें all हांव these 3 days, हांव 3 दिसांनी कितें तुमकां नोट्स दिवन आसा some which is from Papa Johnson, थोडे ब्रदर जावन आसले some notes are from my own, not my own revelation. It's the Holy Spirit revelation when I spend time with Him. केदाळ हांव बसत देण्यानी वेळ करशिल्ल्या वरी म्हाका थोडे उगडापण येता ते हांव बरयता Praise God. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Hallelujah. हालेलुया Okay, done? कळ्ळें Clear? समजलें So now, any questions till now? आता on कांय praying मनी in सवाल tongues? आसा Any सवाल asa? सवालां No सवाल asa? डाऊट दुबाव समजलें इतलें ओके Because the devil will come and put a doubt inside of you कित्याक after तो that. येवन तुमच्या सैतान तुमच्या मनात दुबाव घालता So you have Brother Peter's number, so you call him and check with him. 2 people are. Yeah, myself and Brother Peter. Oh, husband and wife, okay. Where you going and speaking with him? Tongues is for, that's what I said, tongues is for your personal edification. When he is sleeping, you can do. What, you are laughing? Are? When your husband 24 hours he stays at home, sometimes he goes out, right? That time also you can use. You cook also, when he cooks, he comes side beside you. Don't need, tongues is not you have to shout, oh, bo, ha, no. You can say, la, ba, shi, kan, na, ham, bo, ro, bo, ro, shi. Slowly you can do. It's not that you have to shout so that the next door neighbor will come and take a... Slowly you can do. There is no rules. There is no ifs and buts in the kingdom of God. Even you slowly you can do. Even if you can shout, no problem. It doesn't matter. तू बसर येता नाही सांगून जाता सोकास So you can, slowly you can murmur. That's it. God sees your heart condition. Now, when you pray, the Holy Spirit will give you a revelation how to tackle your husband. आता केदाळ तू बसाचे मागताय तेदाळ पवित्रात्म तुका उगडा दिता कशे तुझ्या गोवाक हे करचे म्हणून And he will always say one more thing. आणि अनेक सांगत्यो Don't try to change him. तू प्रयत्न करना का ताका बदलो You change according to the word of God with love and you pour the love onto him. तू देवाच्या उतराप्रमाणे त्या मोगान तू बदल त्या मोगांत तो बदलता मागीर Okay? ओके प्रेज So it is a choice which I make. कित्याक ते जावन असं विसोन आम्ही करची The Holy Spirit can give you a small a prompt to me. I want you to come and sit with me. तो पवित्रात्मा तुका लहान हळ प्रॉम्प्ट कर सांगता मात्र तू Immediately, बस म्हणून immediately I have to go and start praying in tongues. त्या जाल्यार त्या सगळे वचून आम्ही ताका सांगा दिचे आणि बस सुरू करीचे So what the Holy Spirit wants to say, He will say to me. पवित्रात्मा काले सांगता मागीर You might ask for a wisdom for a particular problem which is not solved for a particular long time. जाऊ तो बरो काले समस्या आसा जायते वस्तांनी ताका पर्याय मेळो You are ना asking for the prayers and you're frustrated. तुवें मागोन तू थकलाय So the Holy Spirit will come, I'll going to give you the solution, come and sit with me. ताका केदाळ तू पवित्रात्म्याच्या थाळ्याक साकार दिताय ताच्या संग वेळ कशी जाय त्याला तो तुका पर्याय दाखयता So you can go slowly also. आणि ताका सवकास केल्या पुरो हळू तरेन Okay? प्रेज I was about to say one thing. Okay.
And one more thing, आणि एक- Holy Spirit is always on your control. उडास दोरा हो पवित्र आत्मा हर एक तुमच्या नियंत्रणावर असा If you want to start praying in tongues, you can pray. त्या He जाल्यार will help you. तुमका जर तर तुम्ही बसाद्यान उलयता जाल्यार तो तुमकां कुमो करता If you want to stop, he can stop. He can still stop. तू praying in रावयल्यार tongues. तोय रावता But the evil spirit is not like that. पूण वायट स्पिरीट तशें न्ही You ask him, he will come. तो तुम्ही विचारल्यार तो येता And if you want to stop, he will not stop. तो रावय म्हणल्यार तो रावयना He will steal, kill, and destroy everything. तो करता सोरता नाश करता आनी दिवशी But मारता the Holy Spirit is not like that. पूण पवित्र आत्मा तशें न्ही That's what God gave us the choice to choose life. That life is to love God, to obey His voice, and to cling unto Him. कित्याक ताका देवान आमकां अवकाश विंचोवन दिला कित्याक तसो मोग करूंक ताच्या विशयान सांगूंक प्रगट करूंक Praise the Lord. प्रेज गॉड Clear? समजालें Done? Yeah, you can say. It's not mandatory that scripture. You can take another scripture also which you like, and you can open and you can say that. Okay, Okay, it's देवाचे not उदाहरण that सांगला. particular scripture. Anything you can say. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Can also you can say. Praise God. समजालें So now what you have to do is आता तुम्ही कितें करीचे म्हणल्यार close your eyes. दोळे दांपा We will pray. आमी मागता Don't open no matter what happens. कितेंय काले जाल्यार दोळे उक्ते करिनाकात You say the scripture or hallelujah or whatever the Holy Spirit says to you. कितें देवाचे उतर सांगेत या हालेलुया सांगेत या पवित्र आत्मा तुमच्या मतीर घालता ते सांगेत Are you understanding? आता समजता Don't open your eyes. पूण दोळे उक्ते करिनाका दोळे When you दांपा open your eyes, you'll connect to the spirit world. Sorry, natural world. करता जाल्यार तुम्ही संसारा कनेक्ट करतात When you close your eyes, you'll connect to the spirit त्याला world. दोळे दामता त्याला आत्मिक संसारा कनेक्ट जातात Okay, well, I'll say a small prayer आता एक हांव ल्हान मागणें करता and then you start आणि ताच्या speaking the उपरांत scriptures. देवाचे उतार उलया Lose your tongue तुमची जीभ सोडील सोडा and you can experience that you can able to pray in tongues. आता तुमकां कळी जातले तुमकां उलोवंक जाता म्हणून Ready? रेडी घे दोळे दांपा Sister, डोंट डिस्टर्ब खंयचेय तुमचे पुरो सकल दवरा leave the notes, book, हर एक pen, बॅग everything down. सकल दवरा कांय प्रॉब्लेम ना आतार कांय काणगे नाकात It's you and, शांत रावा it's you and the Lord. दोळे दांपा ती दूर बुक सायडीक दूर बुक Close your eyes. दोळे दांपा Thank you, Heavenly Father. सर्गींच्या मोगाळा बाप्पा आमी तुका अर्गां दिता Thank you, Jesus. अर्गां जिजू Thank you, Holy Spirit. अर्गां पवित्र आत्म्या Thanक you, Lord, सोम्या तुमकां अर्गां that you have blessed me. तुवें म्हाका आशिर्वादांनी भरलाय The spirit of speaking in tongues. कित्याक बसाचे तेणे उलोवंक All these days, इतल्या दिसांनी I was ignorant of this truth म्हाका ह्या सत्याची कळीत नासलें and I did not get activated. हांवें त्या देखून हांवें ते कार्यरुपाक घालून हाडलें Now, Lord, आतां सोम्या thank you for your word तुज्या उतरा बसोत हांव तुका अर्गां दिता that reveals तुवें उडापे केल्ल्याक I have the ability म्हाका ते सामर्थ्य आसा to pray in tongues. कशें बसाचे तेणे Lord, उलोवंक as Mark 11:24 says, सोम्या मार्कस 11:26 ओळ म्हणटा when you stand in prayer, केदाळ तुमी मागण्याक उबे रावतात speak the things you desire कितें तुमकां जाय and believe that आनी सत्माना you shall receive them. ते तुमकां मेळटलें म्हणटा Yes, Lord, वय सोम्या I have the desire म्हाका आसा आशा to speak in tongues बसाचे तेणेन उलोवंक because कित्याक I want to edify myself म्हाका बोधन करूंक जाय and I want to connect with you all of my lifetime. म्हाका सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो संपर्क करूंक म्हाका जाय Thank you, Lord. अर्गा सोम्या I believe हांव सत म्हणटा and receive it आनी हांवें येदोळो in Jesus' name. हांवें आपणायला जेजूच्या नांवान Amen. आमेन Come on, say the scripture. The Spirit of the Lord is upon me. My God Himself has anointed me. Open your mouth and say. देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिषेक केला देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिषेक केला देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिषेक केला देवाचो प्रेरक आत्मा पाच श्वास सांगा देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिषेक केला दोळे दांपा दोळे उक्ते करणे खात देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिषेक केला
देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा, देवान म्हाका अभिषेक केला. 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 फास्ट करा. देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा, म्हजेर आसा. रबा 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 शिकला रा 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 रा. The Spirit of the Lord is upon me. My God Himself has anointed me. The Spirit of the Lord is upon me. My God Himself has anointed me. The Spirit of the Lord is upon me. My God Himself has anointed me. The Spirit of the Lord is upon me. My God Himself has anointed me. The Spirit of the Lord is upon me. My God Himself has anointed me. The Spirit of the Lord is upon me. My God Himself has anointed me. The Spirit of the Lord is upon me. My God Himself has anointed me. Come on, come on. Yes, yes. तुमची जीभ हळू सोडा, सडील सोडा, सडील सोडा. स्तुती करा आता. हालेलुया हालेलुया सांगताना जीभ सडील सोडा. ला 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 शिकला रा 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 रा. तुमच्या तोंडात जाऊन तुमका कळीत नातली सौदा उतरा बाहेर येऊन येता. उश्शल रे 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 उश्शकल रे रे रे. Faster, faster, kabala baha baha bashaka. Put some words, put some words. Ha ha bara ha shi di di kana ha moluba. He di di kana ha rabarada do do kola ha ba 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 ba. Lose your tongue, lose your tongue. Ba ha shaka la ha be ki di di kara. Ho bo 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 shaka la ha ba 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 ba. Shakala bara 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 bara. सांग गट्टे सांग. Don't get frightened, don't get frightened. It is the Spirit, the power of the Holy Spirit. Come on. Baha bashika la ha dara. Ha pa 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 shikara ha dara pa 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 pa. Oro pa 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 ha dara pa ra ha da shikara ha pa pa pa. Oro pa 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 shikara ka la pa 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 pa. शिकले रे बरे 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 बरे. रे 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 रे. Hey, hey, there, Rashid. Father want to pray? No. Ada rabar. Father want to hand lay on. Ara ba 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 shikara ba ra ba bu bu. Riba 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 riba. Riba 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 riba. Shidale re be be be. Shikale re bere bere. Shile re 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 re. Riba ba 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 le re 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 re. Ushikale re bere 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 bere. Ushikale re bere bere bere. Receive the fire. Receive the fire. Holy Spirit anointing. Receive the fire. Receive the fire. Receive the fire. Open your mouth. Ridele baba 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 rikala raba mama 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 shidili re 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 ula kala raba baba baba shidili re 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 ushikala raba baba 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 ridele re 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 ora ra da la 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 shidili re 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 baba 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 ula la 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 ridele re 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 Open. Re baba Put some words. Ba shakala ba ba. Open your mouth. Others also join. Shikala baba mama 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 Rikala baba baba
Hey re shakala ha ba 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 ra ba do 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 ra ba ra ba shakala he ke ke ra ba ma 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 Hare be 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 Rikolora ba ma 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 Ridalora ba 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 Ushekele re 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 yara la ba ma 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 Ridale re kele re 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 Open your mouth. Ishekele yara ba ra ba ra ba ra ba Rula ra ba 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 khala ra ba ma ma Ridala ra 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 ba ba shidile re 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 Ula khala la la ba ba ma ma re 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 Shidile re kele riya ma 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 Ridana la ra khala ra ba shikala ra 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 ba khala riya ma ma Ridala ra ba ma kele re re riya ba shidile re Ushile re be re be re be kele re be me re riya Ushile re 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 Ushekendeleria ra ba ra ba ra ba ra ba Ridala ra 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 Rikala ra ba ma 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 Di 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 re 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 Ushekele re be 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 Ridala ra ma 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 kala ma ma Ushele re 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 ra 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 Ridala ra ba ba ma 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 Ridala ra 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 Ushekele re 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 ra Ushele ra ba ba praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Did you pray? मागले की तुम्ही बसाच्या ध्यानाने You don't know that we kept the mics in front of your mouth तुमच्या तोंडामुखार आम्ही माईक दवरले and everyone heard that you have prayed in tongues. तुम्ही हरी एकली मागले देव बसाच्या ध्यानाने Got it? You still have doubt? आणि दुबाव असा Why you're thinking something? He's anointed. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. थँक यू जीसस हालेलुया. So this is just a practice. हे एक काले अभ्यास मात You have to do it every day at your home. तुमच्या घरा वसून आम्ही तुम्ही दिसपडते करूंक असा The more you do, कितले सड तुम्ही करतात the more revelations you will get from the जायते उघडापण तुमका सड आणि सड मिळतात. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Hallelujah. हालेलुया. So now you have to practice it. आता घरा वसून तुम्ही अभ्यास करूंक असा So you practice every day, it will become a simple thing for you. अरे एक दिसा तुम्ही ते अभ्यास करताना ते तुमका एक सोंपे सुलभ जाता. So it is inside of you अरे एक तुमच्या भितर असा and now it has been activated आणि तू ऑलरेडी आता तुम्ही कार्यरूपाला ऍक्टिवेट केला. and now आता using the SIM card, आता तुम्ही काय करता यूज करचे सिम कार्ड it's under your choice. आता तुमची विसवण जाऊन असा I can take the phone आम्ही फोन कण घेत with the SIM inside, सिम असा भितर not doing anything. आणि काय यूज करे उपाय करना I can keep the phone everywhere I go. आणि काही ते वसून आम्ही दोरूंक जाता. Everyone will see that, oh, you have phone, आता एवढी सक्कट सांग तुझे लागी फोन असा but it's not has been used तू काल उपाय करीना इदळ सर to its fullest extent. सॉरी To the fullest extent. इतले तांदूळ पुरा असल्यावर तू उपाय करीना. Many of us, we have phones, जायते जणांना फोन असतात but you know the best part is त्याच्या तांदूळ कत्ते बरते वरते विषय मिळार we are using only 15 to 20% of the phone's ability. काली ಎಂತ जायते संगती असतात तांदूळ काली की 15 की 20% मात संगती आम्ही उपयोग करतो. We use the phone only for आम्ही कांच्याक उपयोग करता फोन calling, messages, WhatsApp. काली उलोवंक मेसेज करूंक आणि व्हॉट्सअपाक मात. There are so many things पण we जायते can do. संगती असतात फोनांत. You can join the Zoom meetings with your phone. तुमका एंतोन झूम मीटिंगा जॉइन जाऊंक जाता. You can read the Bible from your phone. बायबल एंतोन वाचूंक जाता. You can listen to the teachings in the देवाचे phone. उतार एंतोन ऐकूंक जाता. There are so many things which we can do. जायते संगती आमकां करूंक जाता ते फोनार. Either we are not doing it कित्याक आमी करना म्हणल्यार or we are doing for a different way. नाल्यार आमी दुसऱ्या रितीन आमी करना आसा. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. हालेलुया. So all this 4 days हे इतले 4 दिसांनी we studied about आम्ही- tongues. आम्ही Sorry, we studied about the base called love. आमी शिकल्या बुन्या जावन असल्या मोगा विशयान. When a building is built, केदाळा तुम्ही एक बिल्डिंग मानतात first they will go, what is that? What they call? फाउंडेशन. Foundation. तांणी काय करतात पहिले बिल्डिंग बांधच्या पहिले बुन्याद घालतात. Okay, if they want to build a 6-story building, पळे आमकां 6 मळ्याचे बिल्डिंग बांधूंक जाय तर you have to go at least double the size so that the foundation is strong. बुन्याद कितले आसाजे कितले वयर आसा 2 वंट्यांनी सकल आसाजे. So love is the foundation. त्या देखून मोग जावन आसा बुन्याद. If the love foundation is not
laid it properly, जर तर मोगाची बुन्याद ती सरकी घालू ना, the other things will not come to pass in your life. दुसऱ्या संगती आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळनात. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया. So, with this love, या मोगा वरवीं everything will come into your place. रियेक तुमच्या जाग्यार तुमकां येता. Yesterday, Papa was talking about patience. कालच्या दिसा ब्रदर सोसनिकाय विशयान उलोवन आसलो. Patience is very, very important in our life. कित्याक सोसनिकाय अति गरजेचें जावन आसा आमच्या जिवितांत. What is the meaning of patience? सोसनिकाय म्हळ्यार कितें? Huh? Not reality. रिएक्टिंग. Reacting, okay. Patience is constantly, सोसनिकाय म्हळ्यार निरंतर, consistently, कन्सिस्टंटली, actively एक्टिवली कार्य रुपाक घालूंक आसा. remaining in the same state, कित्याक त्याच स्थितीर आमी रावंक आसा. irrespective of आं. people comments and circumstances. जो कोण तुजे विरोध काले उलयता, काले परिस्थिती आसा जाल्यारय तुवें त्याच परिस्थितीन रावचें जावन आसा सोसनिकाय. Go to James 1:4. जाकोबाचे पयलो अध्याय 4थी वळो. Just want to show that one. James 1:4. But let patience have a perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. पळया काले बरयलां, तिरसनाच्या पावंड्यार पावल्यार तुमी जाणटी आनी शेगुणी जातल्यात आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना. Now what we need to do is we need to allow the patience आतां आमी to do his work. कितें करीत म्हळ्यार आमचें काम सोसनिकायेक तें काम करूंक सोडिचें. So that you will be perfect. त्या जाल्यार तुमी सारके रितीन आसतात. This word perfect means सारके रितीन आसचें म्हळ्यार not flawless तातूंत कांय उणें पडना, or not without error. कांय तातूंत उणें ना. Perfect means परफेक्ट म्हळ्यार सारकें म्हळ्यार एकदम matured. मॅच्युअर, प्रबुद्ध जाल्ले, प्रबुद्ध. Okay? Means matured. मॅच्युअर्ड. So a person who has patience जो व्यक्तीक सोसनिकाय आसा is a matured Christian. तो एक प्रबुद्धान भरलेलो क्रिस्तांव मनीस. Okay? So one other thing about patience is आनीक सोसनिकाय विशयान म्हळ्यार in that waiting period, ज्या आमी राखून रावच्या वेळार okay, remaining silent is not patience. खाली तोंड दापून रावचे सोसनिकाय न्ही. Are you enduring? Are you learning? Are you applying those biblical truths in those times? That is patience. त्या वेळारी उतरा प्रमाणे तूं सोसनिकाय म्हळ्यार तिरासणे रावता, दृढ रावता, ती जावन आसा सोसनिकाय. Praise God. प्रेज गॉड. Go to Galatians 5:22. गलातकारांक बरयलो 5 अध्याय 22 वळो 22. No. Put this in first James 1:4. Put in AMP. 1:4. It's there. Close this. Put in AMP. See, endurance and steadfastness and patience have full play, and do a true work, so that you may be people perfectly and fully developed, with no defects, lacking in nothing. Okay. Go to Galatians 5:22. Somewhere I saw that. Which one? 1 minute. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus.
Praise the Lord. Which verse I was saying? Okay, I forgot that. Okay, there is a definition which gives, okay, that patience is not about being silent, सोसणी काय म्हणल्यार आमी मौन रावचे न्ही, but applying the truths what we learned here. कितें आमी शिकल्या ते आयुध या उपकारान आमच्या जिवितांत आमी कार्यरुपाक घालूंक आसा. Okay, I can wait for a long time, हांव जावं पुरो जायतो तेंप जावन राखून आसा, but what is my heart condition? पूण म्हजे काळजाचे अत्रेक उद्देश काय आसता. Am I enduring हांव ते तिरासणेन आसा गी, or I सोसून उरता गी, murmuring and grumbling? या हांव काले पुरपुरता या गुणगुणता. For example, उदाहरणाक what did Israelites did? पूण इस्रायल पजेन कितें केलें? They were आ? murmuring and grumbling. ते पुरपुरले आनी गुणगुणून आसले. From the time they started to came out of the Egypt, केदाळा इजिप्तांत ते भायर आयले, and all their life was murmuring and grumbling. ताचे उपरांत हर एक वेळ काले पुरपुरचे आनी गुणगुणचे. Okay, we learned about seed, time and harvest. आमी शिकल्या बी ओमचे आनी फळ Okay, right? बेळे फीक. In that time, आनी त्या वेळार वेळ we are going to apply this patience. या त्या वेळ म्हूण आसा पळय, त्या वेळार आमी ती सोंसणीकाय आमी त्या जाग्यार घालूंक आसा. For example, उदाहरणाक Moses. मैजे. Why God took Moses to the desert place? कित्याक देवान मैजेक ते अरण्य प्रदेश मरुभूमीक आपोवन व्हेलें? He was with जेत्रू. Jethro. कित्याक जेत्रू लागीं ताका व्हेल्लें? Correct. वैगे For 40 years. Why? कित्याक 40 वर्सां कित्याक? He was in training. ताका तरबेत करूंक. Patiently he was going through the training. कित्याक सोंसणीकायेन ती तरबेत ताणें केली ती. Because he need patience कित्याक ताका सोंसणीकाय जाय आसली, to lead the Israelites for 40 years. कित्याक इस्रायल पजेक 40 वर्सां चलून व्हरूंक. So in our life also, तेच बरें आमच्या जिवितांत God will allow देव आमकां थोडे संगती सोडटा, the trials, tribulations and temptations in your life, ताळण्यो समस्ये आमच्या जिवितांत येवंक, and he wants परीक्षा. to train you for a better level. कित्याक त्या वेळार तो तुमकां तरबेती करता मुखल्या अंताक वचोंक तुमकां. The evil things are not from God, त्या देखून उडासर वायट शक्त्यो देवातावन न्ही, but he allows it. पूण तो सोडटा येवंक. Why? कित्याक? He will train us with his strategies. कित्याक देवाच्या राज्य सिस्टमा प्रमाणे आमकां तरबेत करूंक. So when we allow that patience to continue her good work, केदाळा आमच्या जिवितांत सोंसणीकायेंत आमी त्या वेळार मेटा काडटा, we will be perfect, त्या वेळार आमी संपूर्ण सारके परफेक्ट आसता, wanting nothing. आमकां कांय उणें पडना. Another example of Job. आनी जोबाचे विशयान काण घेया. Did Job went through something in his life? ताच्या जिवितांत समस्या वळख जालो तो. Even his wife said, "Come on, curse God and die." बायलान सांगले देवाक शिराप घाल आनी मोर म्हणून. His endurance was too high. तर सोसूनोरचे या तिरासनात चड उंचाय पावलो. He never opened his mouth and grumbled. ताणे ताचे तोंड उक्ते करून पुरपुरोना. Rather, he prayed for his friends as well. ताच्या इश्टा बसोवती मागले ताणे. So God restored everything double to him. कित्याक वगडायले परत देवान ताका परत दोड्या मापान दिले. Another example, Abraham. अनेक उदाहरण अब्राम. 25 years he was patiently waiting. 25 वर्सां तो लागलो सोंसणीकायेन. But in that waiting period, what he was doing? त्या राखून आसच्या वेळार ताणें कितें केलें? He was murmuring or grumbling. No, he did not do anything. ताणें पुरपुरलो गुणगुणलो गी ते कांय ताणें करूं ना. But he was applying what he learned, कितें तो शिकला ताणें ते अभ्यास केले. which brought him the promised son called Isaac. कित्याक ताच्या बरोबर बसवणेचो फळ जावन तो इजाक आयलो. There are so many examples we can say from the Bible about patience. पवित्र पुस्तकांत जायते सोंसणीकाय विशयांत उदाहरण आसात. So your faith has to reach to the end, to the finish level. त्या देखून तुमचो भावार्थ त्या निमाण्या अंताक वचून पावाजे. When your faith wavers, केदाळा तुमचो भावार्थ हालता, patience comes to the rescue. त्या दाळा ताका राखोंक सोंसणीकाय येता. Faith and patience are twin brothers. कित्याक हे जवळी जावन आसात भावार्थ आनी सोंसणीकाय. Joy and peace are twin brothers. संतोष आनी आनंद जावन आसात जवळी. Goodness and kindness are twin brothers. बरेपण आनी दया जावन आसात जवळी. You cannot separate
them. तांकां एकामेका विंगड करूंक जायना. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. This is what I want to share a little bit about patience. ये सोसणीच्या विशयान थोडे Praise God. सांगलो. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So, if you have any questions, you तुमकां can ask. काही कितें सवाल आसात आनी की डाऊट? आ? Sorry? When you are operating in patience, why you are asking to pray for us? The question itself different. Definitely prayers will always help you. So people, okay, you are asking that when people pray, we can operate in patience. No, our question is a little different. See, prayer nothing to do with patience. Someone is asking you for prayers. You are asking whether I can do pray or not. Yeah, you can pray for others. One thing is you can pray for others. The second one is, no, you teach them how to pray. That is important. When we are here, you asking pray for us. After a week's time, we will come only next month. And next Friday you have the retreat. In that between, we will not be reachable. What you will do? So we are also teaching how to pray. So in the same way, you pray and you teach them how to pray so that they are not depending upon us, they are depending upon the Holy Spirit. Pope asked everyone to pray for peace. Okay, for some people, you need the Holy Spirit to go and intervene. Okay, so once that is done, everything will be all right. So that is a prayer of intercession. Okay, he is asking to intercede for the world peace and pray for the world leaders to operate in faith. Then you can do that. I'm not saying that you should go and teach them. So if someone is coming and asking you for prayer, what you can do is you pray for them and next time you teach them how to pray as well. So that what they will do, they will come to know the truth and they will also go and teach others as well. Yeah. Praise God. Nothing will work. Nothing will work. Okay, you have water bottle. You have the, imagine that this has full of water. पण तुम्ही एक कल्पना करा इंदून कालमेंटास फुल उदक आसा. During that pandemic, we use something, right? What is that? To rub our hands? Sanitizer. One drop, if I put into it and give you to drink, you will drink? आता पुरा बरे उदक आसा. Why? एक तेंबो सॅनिटायझर गेल्यार तुम्ही पियेतात उदक? आ? What poison? You have full water, right? उदक हा न्ही फुल्ल. But that is only one drop. What is going to खाली change? एक ड्रॉप मात एक तेंबो मात न्ही. आ? No, smell will not be there. So even I can bring 25 liters. Okay, take that one. That 25 liters of water. I'll put one drop. Can you drink? तुम्ही पियेतात? कित्याक पियेनात? If they see, not drink. If they not, No, I'm in front of you. I'm doing. तुझ्या मुखारच घालता. Why? Why? Huh? It's okay, yaar, but in 25-liter water is there, so it's only one drop, right? Huh? I was waiting for that. Water is same way. Even when you pray for 23 hours, 59 minutes, and 1 minute you operate in jealousy, you are corrupted.
समजलं की कसे एक थेंब ड्रॉप पडल्यार कितले बरे नितळ उदक असल्यार पाड आसा जर तर तुमचे ते मसोरो राग द्वेष नाबोकसाणे कोटसा नसल्यार तुम्ही कितलेही मागयेत 23 अवर्स तुमचे पुरा पाडत असता भितर So when you operate in those things, your prayer will not be heard. त्या देखून तुम्ही ते पुरा तुमच्या भितर असल्यार तुमच्या मागण्याक जावं मेळना So you cry, तुम्ही रडटात you roll down, तुम्ही आडपडटा उमत्या पडटात you walk with your knees, तुम्ही दोंपरांनी you go चलतात upside down. तुम्ही वैसकल करता येतात Unless you change yourself, nothing will happen. केदाळा म्हणसर तुम्ही तुमकां असं बदल ना तितले म्हणसर काही बदलाव I'm not saying that you should not do it. That is apart from your choice. ते हांव करना म्हणना ते But तुमचे I'm विचार. saying पूण you have all these things, and when you do all these things, your prayers will not be heard because God wants us to be pure in heart. कित्याक म्हळ्यार हेले पुरो सांगते आमी भितर जावं दवरल्यार आमच्या मागण्याक जावप मेळना कित्याक देवाक जाय आमचे निर्मळ मौन काळीज So next time when your prayer is not heard, जर तर तुमच्या मुखल्या जिवितांत मागण्याक जावप मेळना तर ask the Lord सोम्याला विचारा where I'm going wrong. खंय हांव चुकला Instead of asking God, अशें विचारच्या बदलाक देवा you लागीं Lord, you don't have eyes. तुका दोळे नात गी Lord, you don't have ears. तुका कान नात गी Lord, you don't have mouth. तुका तोंड ना Why गी you are not answering, seeing, and hearing my prayers? कित्याक पळोवन आयकून म्हज्या मागण्याक कित्याक जावप दिना So this time you go and ask the Holy Spirit, give me the wisdom ते दळा त्याच्या बदलाक पवित्रात्म्या लागीं ओसांनी जाणवा सांगा where I'm going wrong, खंय हांव चुकला where I'm lacking, खंय म्हणजे उणेपण आसा so that I can change myself कशें ताच्या वरवीं म्हणजे ते बदलावन करूंक गो and come to you आणि तुझ्या लागीं येवंक गो with a pure heart. कितें नितळ कालचा Yesterday we saw that in Psalms 51:12. कालच्या दिसा आमी कीर्तन David was asking for the willing spirit. कित्याक दावीद मागून आसलो विच स्पिरीट Willing spirit. विलिंग म्हळ्यार Why? विलिंग म्हळ्यार खुशेचे गे विलिंग स्वानियंत्रण गे विलिंग एक निर्मळ काली दिसार नासलो तो या काडी नाका आतां Why? Because कित्याक तो निर्मळ काली दिसा नासलो he wants to obey, love, and do what God wants him to do. कित्याक देव कितें सांगता ते मोगान ताका करूंक जाय आसलें त्या देखून ताणें ते विचारलें निर्मळ काळीज Holy Spirit will not only give you revelations about teachings and other things. खाली पवित्र आत्मा तुमकां शिकवण्याचे उघडापण मात दिवचे मात्र नाही Holy Spirit will also teach you आणि तो पवित्र आत्मा तुमकां शिकयता when you try to do something wrong. केदाळा तुम्ही काल चूक He will come करना and prompt you तो तुमकां हळू तोळ्यान सांगता that you are the righteousness of God in Christ Jesus. तू देवाचे नीतिवंतपण जोडलेली फौज जावन आसा जेजू क्रिस्तात Okay, and when you do something wrong, केदाळा तुम्ही कितें चूक करतात He will teach you तो तुमकां शिकयता not to do that again, ते परत करिनाका but to म्हणून do according to the word of God. कशें देवाचे उतरापणे काल आसा ते कर म्हणून तो शिकयता Okay, praise God. समजले? So when you pray, always understand that these jealousy, anger, those things is there, your prayers will not be answered. उडासोर राग मसोरून मन दुखोवन शेक कोटसाण पुरा भितर असल्यार तुमच्या मागण्याक जावप मेळना Praise God. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Hallelujah. हालेलुया What's that? if they're inside no if they are praying no their spirit coming us No, that won't come. In the kingdom of God, it's only downloading, no uploading. no they're wrong they When that comes, then if I go and lay hands on the sick, that sick can also come to me. That is also possible. तर त्या लेखन पळून गेल्यार जिजू पिडेच जायचे असले No, first of all, हा huh? कळलं राग द्वेष स्पिरिट ते ना रॉंग जा ना ते I tell in English here, I can also understand, I can give the solution. You are right, it can come. It depends upon your heart condition. If I am open the window to the devil, definitely I'll receive it. he is inside No, brother, that's not possible. No, it's not possible. See, if I pray for you, and sorry, for example, if I pray for a person A who's operating jealousy, this and that, another thing, I prayed so many people. Okay, it will not come to me. See,
somebody telling is different. What Bible is saying is the truth. No, he is telling you are in jealousy, bitterness. You are praying there. That spirit is going. So first of all, when I'm jealousy, operating in anger, bitterness, I will not be able to go and pray for others. ते तुका I मागण्या cannot करूनच pray ना. because I have the condemnation and then it is fake. Then it is fake. ते जाय ना तुझे तुका तू डोळ्या दिसना हेरांक See, again I'm saying, okay, I'll give you one example. प्रेज गॉड If I'm operating in this anger, jealousy, this and that and other thing, पळय म्हणजे जिवितांत राग मोसोरो हरी एक आसा the spirit inside of me will not allow me to go and pray for others. तो आत्मो पळय हेरां बसत मागोंक तो एक सोडिना Even in spite if I pray, जाल्यार हांव मागल्यारी nothing will happen because कांय I'm releasing the word of God. कित्याक हांव काले करता देवाचे is the उतर truth. उलयता ते सत Okay, so the word of God operating in others is not based on my performance, त्या देखून it's based on God's performance. कित्याक देवाचे उतर काम करता म्हज्या कार्यावरून न्ही ते जिजून कितें केला त्या कार्यावरवी काम करता I can come and preach with jealousy and other things. It is always Yeah, this is blessing because I'm teaching about this. आता तुम्ही सांगले करेक्ट आता म्हजे ती राग मोसोर आसा हांव शिकयता जाल्यार ते उतर स्वीकार केल्यार तुका बऱ्याक पडटा म्हाका तातूंत तुका येना म्हजो आत्मो वय इट्स सेम वे न्ही आता म्हजे ते राग ना मोसोर आसा आमी देवाचे उतर शिकयता सेम वे पण ते आमचे सकत न्ही देवाची सकत काम करता ते या प्रे ओके See, जाल्यार that's सेम what वे Father I'm saying. सेम वे That's what I'm saying. First of all, the Spirit will not allow me to go and pray for others because I will operate in uncondemned. No, that's what I'm saying. It won't come. येना Bible doesn't say about that. But that, if you think that, definitely it will come. It's based upon your thinking. तुझे चिंतपा वयर आसा तू तशें चिंताय जाल्यार तशें तुका जाता Praise God. Thank you, Jesus. Have you heard about something like that? According to, might be, we will ask. When I'm in anger, when I pray for others, my prayers will not be answered. And that's what I'm saying. They are faking. They are faking it. That's it. And that I can fake everyone, आता but I आमी cannot fake God. सिंपली आमी आतां मिसा इगर्जे घेता कितले राग द्वेष करून वचना गी आमच्या मागण्या जाव मेळटा Okay. Now- So what we'll do is, I will check with Okay. brother, and I will in the next. No. चांगला विषय, It's, बरो विषय, it's a healthy conversation. So when these questions comes, we tend to learn something. Yes. So I'll ask with Papa, then I will in the next Explain. retreat we Yeah. will give you the Right. explanation. Yeah. Praise God. Praise God. I might be wrong, you might be right, or you might be wrong, I might be right. So let's ask a person who is spiritually elder, then we will conclude. Praise God. God. Praise God. Remind this. उडास करा नेक्स्ट टाइम Okay, any other questions? आनी कितें सवाल आसात Savala Sadh. Samosa wa. काले सांग He is taking it. He don't have the gift of the deliverance. Gift of the no gift. But he is praying. That time in his spirit is coming here. No. Okay, go to Mark 16:20. पळय मार्काचो 16वो 16:17. Mark 16:17. 17. What she was asking the same question? No. Okay. It's different. पळय डिलिव्हरन्स ना म्हणटाय न्ही हांगा पळय हांगा खाले म्हणटा पळय देवाचे उतार And these, go to KJV. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. पळय हांगा काले बरयला सत म्हणटल्याक असल्या असऱ्याची पदवी मेळटली म्हजे नांवी ते देवसार सोडयताले Important is, first of all, you have to believe.
गरजेचे कितें म्हळ्यार सत मानचे Second thing is you are using in the name of Jesus Christ. आनी एक गरजेचे म्हळ्यार जेजूच्या नांवान ते उपाय करीचे. Okay, so when I go and pray for the evil one, he will come and tempt you that I can attack you. But actually it cannot, because the Holy Spirit who is inside of us will not allow this. But पूण सैतान वायट शकत येवन तुका अडकळ हे करू येता, पूण ते साध्य ना, कित्याक तुज्या भितर देवाचो आत्मो correct, आसा. he gave a good example. But if I am not believing, जर तर हांव सत मानिना I am not doing in Jesus' name, आनी जेजूचे नांव उपाय करिना, definitely it can attack me. खंडीत जावन तुका अटॅक करता. Sons of Sceva. आनी सेवाचे तुवें पूत आसात. Paul was using the kerchief and he was delivering people. पाऊल काय करता, तू आलो उपयोग करून सुटका दितालो. But there was a Pharisee named Sceva. एकलो फरिजेव असलो, ताचे His नाव sons, सेवा. what they do? ताची पूत कितें करताले, Without knowing anything, they tried to cast out demons. तांकां हे सत कळी नासतना वचून देवसा सोडूंक गेले. The demon said, पूण सैतानानी काय म्हणले, Jesus Christ I know, म्हाका जेजू क्रिस्त कोण कळीत आसा, Paul I know, पाऊलाक कळीत आसा. पाऊला who विशयान are you? तुम्ही कोण. The demons came upon them. पूण सैतान And तांच्या they वयर आयले ran आनी ते naked. ते नागडेस दावले विणगे. So, important thing is, I believe गरजेचे सत म्हणजे in Jesus Christ, the Holy Spirit inside of me has given me the power and authority. जेजू क्रिस्ता वयर ऑलरेडी ताणे म्हजे पवित्र आत्मा म्हजे भितर आसा, ताणे म्हाका अधिकार दिला. And now, आता I have to use His name. आता हांवें कोणाचें That's नांव, what in जेजूचें all- नांव उपाय करूं का. All the prayer we use in the name of Jesus. त्या देखून आमी मागताना म्हणटा जेजूच्या नांवान म्हणटा हांव. I can give you one more example. आनी एक उदाहरण दिता. Initially, when Papa was delivering, पहिले persons and all. ब्रदर आमचो डेलिव्हरन्स करतलो. there was a case where the evil spirit was speaking to Papa, वायट स्पिरीट ब्रदरला उलयतालो. saying that you are so powerful. तो म्हणालो तू बरे व्हडलो सत्यवंत. These are the deceiving words. पळय ही पुरा फटकिरी आनी Okay, फसोवची because उतरां. Papa knows the truth, कित्याक ब्रदराक सत कळिताले. he said, तो म्हणालो I am not powerful. हांव न्ही सत्यवंत, The one who is inside of me पूण म्हजे भितर कोण आसा तो is powerful. सत्यवंत. Understanding? One who is समजले? inside of me is powerful. कित्याक म्हजे भितर असलो तो And the सत्यवंत. next he said, आनी उपरांत म्हणालो your children are there alone. तुजी भुरगीं ते घरा I can attack them in no time. हांव एक तक्षण तांकां अटॅक करता He म्हणालो. also said, तांणी त्याला Papa म्हणले, said, ब्रदरान म्हणले, the word of God says, देवाचे उतर सांगता, God has put the angels to protect upon them. देवाचे उतर सांगता, दुतांक ताणें आज्ञा You दिला राखण have करूंक. no authority to touch them. तुका आपटूंक तुका अधिकार ना. And he said, in the name of Jesus, And I it- command you to get out. It went out. खाली सांगले जेजूच्या नांवान भायर वच म्हणलें, तो सोडून गेलो. So he will frighten you. But if you are very confident in the scripture, he cannot do anything. जर तर तू भियेताय तुका तशें घडटा, पूण हे उतराचेर घट रावताय ताका कांय करूंक जायना. Even the disciples also had the same thing, right? पूण The person- शिसांगी अशें जालें गोता की a person who brought with the फिट्स fix. मोर लोकांचे एक Lunatic son. Sometimes he falls in the fire, sometimes he falls in the water. and the उज्यांत white fumes. पडटालो, उज्यांत उदकांत पडटालो. God gave the authority to disciples to cast out demons, and we saw yesterday that they were testifying that when we use your name, the demons are subject to that. जेजून शिसांगी अधिकार दिलो जेजूच्या नांवान वायट सैतानाक धांवणोवंक. Then how come they can't even cast out the demon out of the child? कित्याक त्या भुरग्या जावन त्या वायट स्पिरिटान तांकां धांवणोवंक जावना. Unbelief. येस, अनबिलीफ म्हळ्यार अविश्वास. They were operating in unbelief. They believed what they see. कितें म्हळ्यार प्रॉब्लेम तांणी खाल्या दोळ्याक दिसता ते पातयले. Sometimes the situation makes you that the situation is big. सो थोडे फावटी खाले जाता ही परिस्थिती ओढ असल्या बरी दिसता आमकां. One person said, एक व्यक्ती म्हणालो, I was in Dubai हांव दुबय असलो, and world's tallest building is that Burj Khalifa. correct? एक व्हडले ते बिल्डिंग आसा बुर्ज खलिफा. Burj Khalifa. बुर्ज okay. खलिफा. I did not go there. Praise God. So now when you see from the ground, पूण हांव सकयल जावन पळयता you have to see like this. अशें पळयचे वयर Correct? वय गे It is very big. व्हडले उबा हायट आसा मस्त उबा. But you go at the flight, how you will see? पूण फ्लायटार पळयतना कशें It दिसता, will be a dot. You will see ल्हान like this. दिसता वय गे ते बिल्डिंग. So it's all depends upon how you see. ते Are अरीक you आसा, seeing with your natural eyes or are you seeing with the spiritual खंयच्या eyes? मनांत खंयच्या ग्लास घालून पळयता ताचे वयर आसा. Everything in the kingdom of God works in the system called believe.
देवाच्या राजांत कसे काम करता म्हळ्यार सत मानल्यावरवी. If you don't believe, जर तर तू सत मानी नाही, you can't even cast out a simple headache as well. लहान तकली दुखी तुका क्षमा करूंक जायना. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू Hallelujah. जीसस. Okay. हालेलुया. Praise God. प्रेज गॉड. Any questions? आणि असा सवाल हा? So what we asked to study again and again and again, you have 1 month's time. आता आमी कितें वचून शिकूंक आसा, कित्याक तुमकां आनीक एक म्हयन्याचो वेळ आसा. So you would get the revelations from the Holy Spirit. You will have a lot of questions you Yes. can ask next time. केदाळा तुमी शिकतात चड आनी चड उगडावप मेळटा, तेज्या उपरांत तुका जायती सवालां उबी आसा, तेदाळ तुमकां नेक्स्ट म्हयन्यान विचारूंक जाता. What, brother? You have a question? Hmm. Authority. Who are believing? That everybody is given, but how many people does that? That's what I said. This word is very important. त्या देखून हे सत्मानचे गरजेचे जावन आसा. अरेंक अधिकार दिला, पूण And कितले सत मानतात. he said that these signs shall follow only priest. These signs shall follow only preachers. प्रिचर म्हणून बरे He never लागली. said that. He said तशी these बरोबर ना. signs shall follow them that believe. कोण सत मानता. Simple. Everyone Ah, has given us the authority, power, this and that and everything, but how many of us believe? चांगले नाही, स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग पुरा तुझ्या भितर असतात. अरे एक दिला देवान, तू फाती येत आहे, सत मानताय. Even these people were praying in tongues. हा. All this time they did not know. आता कितले जण सर चिंतात बसाचे देणे म्हणतात, ते आमकां नाही, ते And they were coming for the retreats. वय गे आमकां कळीत असले की आमच्या भितरच आहे दळ हे पुरा. No, you're not. What has happened? Understood? So it's all those beliefs. See, all these people came for the retreats. ही बुरा बहिणी भाऊ बहिणी आयल्या. They did not activated the gift of tongues. तांणी गेल्यात पहिले. When they understood the truth, they started. केदाळ सत कळी झाले, ऍक्टिवेट झाले तितलेच. So why Papa is calling someone and asking them to pray over them? तर कोणाकी कित्याक Many a times he won't pray. He will ask someone from the group and to pray others. Okay, he is teaching them. So that he has to go and practice. Okay, first time when Papa went out casting demons, it never worked. केदाळा पहिले पटी ब्रदर गेलो सैताना धांवणोंक वाईट शक्ती केदाळा जावना. He came and cried. तो येवन रडलो And the Lord spoke to him. आणि देव सुमिताचे उलयलो. I said you to believe हांवें सांगले तुका सत मानूंक and use my name. आणि म्हजें नांव उपाय करूं. But you did something on your own. तुवें काले गेले तुजे कुशेपणाने उपाय केले. So he told him, आणि म्हणालो all the 4 gospels you go through, आता तू 4 एवंजेल आसात. wherever Jesus casted out the demons, काही पुरा देव जिजोन सैताना धांवडेला. noted down how he does, काले कशें केले म्हूण बरय. and do that the same with the power and authority in Jesus' name, कशें जिजूच्या नांवान तो अधिकार तो उपयोग कर जिजून केल्या बरी. automatically it will be done. ते जाल्यार ते तक्षण जाता ते. Immediately he was casting out demons in no time. ते कळीत जाल्ले तर ताणें तक्षण सुरू केले. Initially he did not believe. पहिले ताणें सत मानून He believed from the mind. पूण ताणें सत मानले कशें ताच्या मनान. When he believed from the heart, it worked. ते जाल्यार तूं काळजात जावन हे सत मानताय ते जाल्यार जाता. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. हालेलुया. Okay. What's the time? Ah. Yeah. And personally, thank you. Personally, you pray over somebody. But what about distance praying? There is somebody who's asking me or someone else to pray for them, whether it is to cast out demons or whatever. But we, of course, in the Catholic Church, we have this intercessory prayers, praying to the saints and praying to Mother Mary or whatever. But here we are talking about the Holy Spirit. Is the Holy Spirit going to be interceding for us, or am I the intercessor? ती म्हणटा तर पयस असल्यांक आमी कशे मागचे म्हणून विचारता. मागूंक जाता गी ना गी तशें घेवन. ही म्हणटा पवित्र आत्मो आमचे पासत विनंती करता गी आमी तांचे पासत मागाचे घेवन. So your question is whether I am an intercessor or the Holy Spirit is the intercessor. Or the Holy Spirit is interceding for me, or You are the intercessor and Yes. you are getting the help of the Holy Spirit to do that intercession work. तू विनंती Yes, करची जावन आसा पवित्र आत्मा तुका कुमो करता तुका. yes, of course, yeah. Because Okay, the long distance prayer. yes, I'm talking mainly Now you about the can long distance.
you can pray from here to the people who are in Australia and US. काही हांगा रावन काही तुका मागूंक जाता संवसाराच्या खंयच्या भागांनी How? कशें We are here, but the Holy Spirit is inside of us, inside of them as well. कित्याक पवित्र आत्मा आमच्या भितरी आसा तांच्या भितरी आसा So the Holy Spirit is the connector. कित्याक पवित्र आत्मा ते So connect you करता. are praying, you are an intercessor, and you are using the help of the Holy Spirit to intercede for them. तू विनंती तुवें करचे पवित्र आत्मा तुका कुमक करता So ताच्या the same Holy मुखार Spirit who जावप helps मेळटा. you to pray, आणि तसो पवित्र आत्मा तुका कुमक करता मागोंक the same Holy Spirit in them आणि ताच्या भितरी तो आत्मा आसा पवित्र helps आत्मा. them to receive and understand the healing. समजोंक ती भलायकी कशें मेळटा हर एक करूंक I'll share an example during the time of pandemic. म्हळ्यार एका कोरोना वेळार जाल्ले घडी सांगता हांव. There was a prayer request, I'm not sure about the country which came. म्हाका एक प्रेयर रिक्वेस्ट आयले खंयची कंट्री म्हणून म्हाका शुअर ना The husband was saying, brother, sometimes गोव म्हण रावतालो थोड्या दिसांनी वेळांनी my wife behaves something different. थोडे म्हणजे बायल कितें की दुसऱ्या तरेन बिहेव करता नडते Sometimes she is good. बरें थोड्या फाटी सारकें आसता And during when we pray or praying rosary or reading the Bible or praying personal prayer, केदळ आमचे वैयक्तीक मागणे बाईबल वाचता हांव तेच म्हणटा हांव she manifests तिका मॅनिफेस्टेशन and she doesn't allow to pray आनी आमकां मागूंक सोडिना and everything is gone for a toss. आनी हर एक पुरा विरोधूच जाता Now what to do? तेला आमी कितें करीत At that time I'm just a small person. तेला I'm a हांव I'm just 5 years old. COVID born babies. एक 5 वर्स 5 इयर्स 5 years. 5 वर्सां I am 5 years old. त्या वेळार हांव 5 वर्साचो Okay? Don't think. In Spiritually. हय. People are thinking, are देवाच्या उतरान 5 वर्साचो spiritually 5 years old. I don't know what to. I was asking the Holy Spirit. Holy Spirit said, you pray in tongues. पवित्र आत्म्यान सांगलें बसा जनान मान So I called the husband and the wife. हांवें आपयले गोवा बैलांक So I told to the husband. हांवें गोवा सांगलें The wife was speaking very without any flaws. कितें ताचे कांय दोश ना ते I told बरें her करून उलयता husband, let's pray in tongues. त्या देखून आमी बसाच्या जनान आमी उलया No matter what happens, कितें खाले जावन दी we will start doing it. आमी करया Okay? So I asked her to confess the Spirit of the Lord is upon me. हांवें सांगलें देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा सांगू सांगलें My उसारो God Himself has anointed me. देवान म्हाका अभिषेक केला हे सांगू उसारो सांगलें So she started to say a couple of times. त्याने मस्त सांगू सुरू केलें Third time, तिसरे फाटी she सांगता did not say the Spirit of the Lord. तिका सांगू She said, जावं oh, sometimes something he said. देवाचो आत्मा सांगू ना कित्याक की विचित्र आवाज येलो करून Even I got frightened. म्हाकाय बेन दिसलें Even his husband got frightened. Goa But ki something bendisle. said, don't stop praying in tongues. हांवें सांगलें तूं रावय नाका So we were praying in बसाचें tongues उलय non-stop for 10 minutes. 10 मिनटां आमी कंटिन्यू केलें All of a sudden, she fall down. ती पडली He said that, brother, she fall down. तो And म्हणालो then said, ती पडली. let her leave her. The Holy Spirit is working on her. हांवें सांगलें तिका सोड पळयत आत्मा तें काम And करता after 2 hours, आनी 2 घंटे उपरांत she started to reading Bible. ती बायबल वाचूंक लागली She started to do rosaries, तेच म्हणूंक family लागली prayers. आनी Everything has कुटुंबाची been sorted out. हर एक करूंक लागली Work of the Holy Spirit. Did I do something? ते पवित्र आत्म्याचें काम हांवें काय केलें I am interceding for them. At the same time, getting the help of the Holy Spirit to do that. हांवें काल विनंती केली पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आनी पवित्र आत्म्यान तें काम केलें Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Hallelujah. हालेलुया Okay. Shall we? Okay. So we'll have a closing prayer by Brother Peter, and then 15 minutes we'll have some an anointing session kind of a thing. We'll pray. I'll pray a song from there, and you can close your eyes. You can meditate, and then we will give commentary also. Okay. Praise God. Thank you, Jesus. मंगळा बापा ह्या वर्त्या दिसा बसोत आमी तुका अर्गां दिता फाटल्या 4 दिसांत हांव न्हू पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन जायतीं सतां भावा भयणी मुखांत्र तुवें आमकां उगडापी केली आनी शिकयली ह्या तुज्या वर्त्या मोगा बसोत आमी तुका अर्गां दिता जायत्या फाटी आमी नेणां आसोनी नेणारपणान आमच्या जिवितांत देवा सारक्याच्या मोगांत मेटा काडूंक आमी सलवल्या जायत्या फाटी आमच्या जिवितांत आमी तांकां हेंकां तुका देवाकय दुसून आसल्या ह्या रितीरीत तुवें आमकां कळीत केली
आमच्या समस्याक तांणी येणी कारण नाही हांवें घेतलो हांवें विसलो निर्धार कारण कित्याक जायते पटी म्हज्या आमच्या जिवितांत आमी ना बोगसाण्यान मन दुखोवन कोटसाण्यान जियेल्या वरवीं आमी केल्ल्या मागण्याक जावप म्हणोना आमच्या आतारस जोडचो इंगळो काणगून आमी आसल्यांव आनी हेच्या वरवीं आमचो हात उलपो नासलो. ह्या रितीर तुवें आमकां उगडापान केले केन्ना सर तो जोडसो इंगळो आमी हातार धरतां खंडीत जावन तो हुलो प्रवाना चड आनी चड जाता केदाळ आमी ते सोडून सोडटा आतां जावन तेन्ना ते सोकास रितीन गूण जावंक साध्य जाता म्हणल्यार आमकां उगडापे केले. त्याच रितीन सोम्या आमच्या जिवितांत असले ना बोगसाणें मोसोरो कोटसान मन दुखोवचें आमच्या सक्तीन न्ही पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन कशें भायर काडचें म्हणल्यार आमकां सत शिकयल्या बसत आनी हेरांक तुवें केल्ल्या त्या मोगा बरी हेरांचो मोग करूंक शिकयल्या बसत कित्याक तुजें उतर सांगता देवान ताचो मोग पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन येदोळसू आमच्या काळजांनी वतला. त्याच मोगा मारिफात म्हाका हेरांक बोगसूंक जाता म्हणल्यार सत उगडापे केले. फकत तुवें म्हाका धराळ मोपांनी वतला म्हजे विरोध 100 रुपये 200 रुपये लुकसाण करतल्याक त्याच मोगान बोगसूंक जाता म्हणल्यार सत उगडापे केल्ल्या पसत आमी तुका अर्गां दिता. पवित्र आत्म्या तूं आमकां आमच्या जिवितांत मुखल्या जिवितांत आनी ह्या घडी कुमक कर. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची मेटां काडूंक अशें संवसारांत आमी एक बरें जिवीत जियोंक सांगातस. ह्या 4 दिसांनी तुवें आमकां कितें शिकयलां आमी कितें पुरो बरोवन काण गेला हें आमी हांगात सोडचें न्ही. आमी घरा वचून हे परत परत आयकोन म्हज्या जिवितांत ते अभ्यास करन ताचे देवाची महिमा म्हज्या जिवितांत अनुभव करून तसो संदेश बरी खबर हेरांक दिवंक तुवें आमकां उपयोग करचे पसत अर्गां दिता. अशें मुखल्या रितीन घेतना म्हज्या मरिफात देवाच्या सक्तीन आनीकी चड लोकांक हाडन तांणी 7 जाणां जावन तांणी ते बरोवन तांचें जिवीत जिवन जेजूच्या नांवाक महिमा दिवंक फावो जावन दी. सांगात आस मोगाळा बापा ही 4 दिसाची रितीरीक प्रत्येक जावन आमी तुका अर्गां दिता वो आमकां जागो दिल्ल्या ह्या कुटुंबाचेर तांच्या कुटुंबाचेर धराळ बेसांवां आशिर्वादा येदोळसो तुवें वतल्या बसत आनी तांच्या बऱ्या मना बसत आनी तांच्या मोगा बसत आमी तुका अर्गां दिता. सांगात आस ही 4 दिसाची रितीर हेरांक पयस आसल्यांक माध्यमा मुखांतर पळोवंक ताच्या फाटल्यान वावर केल्ल्या आमच्या टॅक्निकल टिमाच्या हर एकल्या सांद्यांक त्या समजणेन जाणवायेन समाधानेन संतोशान आनंदान ताच्या कुटुंबांत तुज्या उतराच्या उजवाडान भरल्या पसती अर्गां दिता. एक 4 दिसाच्या रितीर वेळार हर एक रितीन आमकां कुमो केल्ल्या हर एक फूल ह्या फुलाची फाकळी दिवन हर एकल्यांक तांणी कितें दिलां ताच्या की धराळ बरोवन तांच्या मापान तांकां पाटी दिल्ल्या बसत तांची भलायकी शांती समाधान कितें तांच्या कुटुंबांत तांणी होगडायलां हर एक परत एक केल्ल्या बसत आमी तुका अर्गां दिता. मोगाळा सोम्या हो तुजो वर्तो मोग आमी 4 दिसांनी शिकल्या. असो मोग आमच्या जिवितांत दिसपरत्या जिवितांत आमी अभ्यास करून त्या मोगा मरिफात जायत्यांक तुजे लागीं आरशे हातेर जावन तुवें आमकां बदलूनच्या बसत अर्गां दिता. अशें एकल्यांनी तुजो तो मोग अनुभव करून त्या मोगाच्या सावळेंत जियोन त्याच उतरां मरिफात हेरांकी उजवाड जावन जियोन तुज्या नांवाक महिमा दिवन मागता. हे मागणें करता तुजे पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. आमी आतां निमाण्यांतर आसा एक 5 मिनटां